baso na yaba so ayaba no vim ye asuo densu eya asem o asuo densu se ye wo no wo chiman mu ena asuo densu se ye wo no nanso so no wansene ho asuo densu se wo chiman mu ne ye wo no nanso wansene ho wonatefo sen no a na wasna sam wo prusi kwan so a wo kwankwan a asuo densu eno no na wo se wo kwantuni sen no a na wo sene no a na wasna sam woni bremu ena sisuo nanso brachie enkwanta edam woturu baabi a wo pai ekɔ baabi dwumadie wei ene Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum dia Ghana fo nyina ene dia kire se asisi samapo menteme ho ase eno ena de bedan Asem Mpe Nipa ya pane poma sibire na ya de emma ne nyina kanfu ano asundie ena ye hwehwe ewo asantemam ewo Asem Mpe Nipa dwumadie eso ena feedback tekireche ewo hwa ye de ebema ye tiefo enya asam ketwa kura feedback no ya chim no bede feedback no etem se mapo hina bomu no ya chim da ko ebe jeje mu no ya be fori nyina full program ya fa ne adase na ye ko akoyanim sa ena nhyehyeye no akwakoduro no so ba pa onsima edu ebaako ewo Sompa 93.1 na me katie for say ebono nwotwe ye bebo wura Sompa TV ne so ne atoa so ede afiri ho bronya boso mi etoso ansia ne da etoso aduenu baako enene 21st June 2023 basa yadom wakotwa nso ane nanka nso prekasa jamadua wofiti kotia na ne ho bo afiafie mu kropo twadia pa basa yadom ene boss adamwen enenti no se katema dabodwem na emoja edi wo mu afusane na asembia antona fana asema papa no efrise wo ne wo adiniye enoti no ena dwumadie we no ena asenkuto ena yede makropo twedia pobasa yadom sa papa we ena Asem Mpe Nipa yede ye ho ato no so ye ne yatiefo nyina da yede ye ho ato no so efrise wo ye ne ho kokromoti usa no ho bopo da bia enye ye da biara da wono ena ebo wiase osoro ene asase nyina da ejeno dia sa papa we ni din ena wo bo a na kotodwe nyina akoto na no ene sa edin ene ye bo a na emotie nyina enso edwane edin na no odin ye papa sa din we ena Sompa Asem Mpe Nipa yede ye ho atoso enya asem keto akra dwumadie obati omono asamonka odifo pokwa David obati nka wo dwumadie we so ohene yire maame yabua akua asuama bronya woya abrewatia obati nka wo dwumadie we so na chief executive producer ma dwumadie bema usu kantan krankan ne ho dodo no kakra entine no watia ne na chi kakra wantumi ama won pedro binom said ye beya ne ho ebetumi azise ne ho so adwuma we edene eno ye hiam pai boye papa ene no se ne yam samfro no eno ntino so ye ne ho adro ekoba jase sempremo bema ono ene ensemu a yakunkyere di agu apaso no opia ede emamo a yebetu ne sre ene abasa nana ya mensa abrampa wotafrija eka producers no ene one koba jasi omabo adwuma enya asem keto akra na abrampa bema ono ena sabre fidie ochichi ne fruma na wode ma Asem Mpe Nipa dwumadie no sebefa ne tuma pa na ede efra na uko MC aho a social media handles ene Sompa TV no samrantie we adawroma ena uhu yen na wote yenka ewo Sompa 93.1 Buffalo Soldier bema 10 gram wa hofe no ne wofa ene omuna samwa na Buffalo obo adwuma MC aho waje ho afa eti Buffalo Center no MC a aje ho babia ima ebo adwuma sa ena nanaya eso ebo adwuma Dr. Slasin Cancer omunyina ewo MC awa omobo Asem Mpe Nipa chidom David enso ewo TV ho ono ene bono nwatwe a obehuyen ewo Sompa TV kofro bufo mpa bema eso ketua me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo
nentifo so me enam tia dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so sodro driver ene touchline ko a ena yenam na ye ka kire adroba for say omunye ahweyie ewo akwantempo so eno na omuna samwa de beba say na dwuma wafa ato ne ho so ano no say wona hwe Ghana akwantempo so sa adroba for so be ye ahweyie kama na kusukuku no esumuan ye wei kusukuku no sa mantiwe no enipa ye wo mu June July no omodoso omodoso pa June July for no omodoso papa awonu wom nyasem ketwa wowomo awowom na oba Sompa ya bro sawe so DC house abro sawe no wo fro sora awon fa ha no ene na mahu se sa bro chire omo bere awo nyasem ketwa awowom papa omra samwa Panipa ne pomte sei nyame adaroma ho ye kusukuku no ani wo mu no me amenwa luta konse beta che ne down ya jeje mu down Sompa FM yeah luta no baba wan ka say ya touch ne down de na wa madwuma no wa madwuma ne terms of the adwuma na na ka ma say luta ken bia obia oni abudi abene me wo fa say atapoku ya chamo o say ai ofu ai kusukuku ne adraba for no so nya hweyie unim kwa ne so aye true ofosu sa semwe no edu me bia e be sre adraba for no onu se ye ties egu ye car se no ye ni nyina na ye ne ha no bronia de second hand ne ye ne de de emono na de bia no ye ties ni nyinti no se nsuo gu asphalt ne so sa ya na edu me bia o speed bebe na obi cross okra na obo break emfa nti de best ne se awia kra boy na adan na nsu agugu nti de best ene me call mia minchi asante achimdwa so anopai na meba oka kamu adudu ampo friends tanka bia amunya koto ekun bi mu na ni tini nyina tete na menye obi amusa ne se we ebi ani pa cross survive ana se obewu na tanka no menim se diesel na wom ana de na wom na ofosu bebi tanka ne da no se on betima twia ba abonten pa no aiden akoto ku bim ana oden ye be sre na so ye dan ya nka ho menim se ye beyi enti ye be sre edu sa time kusukuku emimum weda na ye se amepe menya nka de bi anka Ghana weda nye se adenti se wo sha tale a enye fi infifrento unse minwa ba ko UK kwa metwum ba bia obi amechia wo ye no free made biem sanka mekaba ajo won ma ensi na tare da de bia na tare bia no be kwa kusi a osan de ko UK eje de o de beche ono anatale obi wisu no o man si da be busa nsa dan ya o chese infifre ni ade na ha no unse ho no mo de washing machine uni yantale bi ho man ni kwa sanka de nsasi wo ewo kwa bi so kridi na doso ananya me ampata obeko fie na atale egu na enye fi ho hye ne ba ko boy na obai o de anu nsuom enti ye no fiwa na eduru ba bi na so ba ka so jaawo na do japade nyina ma no akwa bi so afoma na ofosu anu abosanga so nipa mani brin wo wiase e ka se mani bri obi a nipa mani brin wo wiase ne bema bibi han wo fie na ne yire han wo fie ne watimi di ne fie ne bibi agya se akosu am se fa me ko sani pa mani brene pa obi jan tare nyina me na me ka kire wo no agya hokko ye ba na de gya wo se wo ba no no nde no konso okuta ade obefa e bia na tare no de ko be mienu miensa no de ko wo se fa na onim empempi ne ya na ma no ebinum ya no ma fansa wo ko ma fa hwe nye bibia na mafa wo be ma risu sa wede no na nsa na be ma so be ye sa de na obegya wakọ no se wasi ni mansion na wagya ne normal ni TV kama ne na normal bia ko no wagya se wonne nkura ne famiko wo oba no be very careful adenti unim ya oba bi wo ha o ha dwen dodo hwe ya no mo se aduro ade wo kyena na beba so bad ma mentete ho ya no mo se aduro ampa me makase me menye akinyi wo no ma be ho fosu me ntimi nyina nkase aduro ni ho
mentimi nyina nka se samani wo mentimi nka se bosomi ni wo mentimi nka se hwan wo mentimi nka bi da but edumre bia ya na ye noma bia ye no etima wale dey etra wo afebo so ede ne beba se be matam na ta lagu nukwa fa ne bag ketwa bi asa noma se efie na machine noma nya akoso ye me se fa me ko huhuru wo fa ansa na be ma be ye saade no me se Sodom ngomo ejana kura na ana jata na eda na chi no na no wote enye so easy eti esa wokwa no okọ ho ato no bia be ma bia eja ne dan ene ne normal sa amanfo abeka ni nyina wo se ei se mu pemen kwa pa de ma ye no ma anya sa na menko se mu pemen kwa mo ma menko de dan ne pepari nyina je bi wa ha ofoso be ma bi no ka sa na yire mfa dan na wo masi no na won kọ na pe na so nti no ofoso hwedu me bi ho no ma I say Sodom ngo hwe eno ma omo ja na nya yize o but edu me bi ba konko akore ni omo maka no omo se ya fa ya ko ya ba ne ende ne ya ko so ese kuta enu ti ye be sre se be ma ye sa ana dodo na ye mema but ma so ti me ye sa e wo kwan bi so me se awade we me se me ntra ho biem wona me wo ma me wiase no ma nyina eso asem wa ka kire mi ntimi no ntra biem ofoso opa me mfa nko hege on tran wale na se da jawade woko enu ti ya be sre nipa mani brain wo wiase pa se nipa wonya ni brebre for se ade we mi na me ja me da ofoso be ma bi ne dan a wasiemu de wasiesiesiem empa kakraka wo kofia so yin na mako asa no tima kwada ne yam hyehye no ofoso na ba bi wo wotia wo ba da kwa no happy marija ta wo hwa mama nka sem cho mama bi bota ye adwuma kase pa so mo kofia no muso because we ni fie ho na wo kọ no jatana bi ni sebo bi edafie no ntimi okay na mama nka sa sem wo ye obema na wo so wo betena wa masa no ma na kọ so sa pa se wo de ho agye wadwuma si fie na oba adani jatana udu fie zo yu na mako na atoacho na wo kọ he na ho na frɛ wo na wo pa che sesai abraba baba wan matenka wo na kefie de besi wo de pin na ko do pa ye hey jadane ma no ne ko nka wo aka be de jago bu jako onko akofoso he ewu on enye ye 20 kwan kam fa ba ko ni ago okay kwaku ye fa we so we topic kese ba nyame adom o cha topic kese ba I want to back o cha odi bla bibi aboko nyame adom na nyimre mewra ho adenti mewra ho yi pa se mi se nyankopon se enu November no won change me kalata adai no change me personality enyumle yi eja ensuo to na kom dem so kopa bi kakrato me pack me ka pe Sompa o ma samo dem ka Africa no sendika Africa no sendika jeto o kam get you o bra ai o kan ye kotale mimi de ani ye o body by busi mon kan chame buffalo mon kan chame o dance for blam what dance for da roma na mi ye timo bomi kama to get him buffalo fa omuna samwa picture ne to so ade a odi for ye no fa to so picture no ho yes odi for atwo omuna he me twene hwe fom sa me twene hwe fom sa me pese obi a hu do odi for ye omuna samwa ne enne me pese obi a wiase na hu do odi for ye omuna samwa eti bra wo ji asem ya kan media na o metie bra na omuna samwa tem me ka mu adini kofie omuna samwa tem ji me ka kin enre yire etra ka nim ekofie maye boni bra maye boni amna to boase o omuna samwani dem no so to mnam kosi no mi kosi ni fie minya boni da buffalo na video ka che me se buffalo ye preacher ne ho adwuma ma me we the picture de omunyai me de beto so we kwa guade omuna mu sese bra we na me se was on meka was on to so se ye penny no e wo sorry ye tia se si ai ye penny kwa de asema to so you are enti unka se me kai ko tare dabi unka se me kai ko tare maka na modi ntia me enti karu tramuda ofoso wa omno karu tramuda silas ya madansi ni mi gina soro na oba park your car enumere ya menim bebia akoye oba na okuta wadwane enti wo bie car gate no e ka me car no ma mieri kase sa di car no so no paint ni seconds ya bo ayi no car number
chances na de ball oh be you dey me nam enam di penti oh be you dey nam na wo bi e car gate na e ka me gate no na so onyi ko ta na me chan say da bi e be twi nso a ko ta be ka sa ko bo ayi no na ne nantia ni so na car na ese de mu e move nso no e be twi e ho ka be ne ka ma packet dum ja nam say ai so sana o je o ba se mo ka mi ma packet dum ja atuki ayi wo ho selase wo ho osi e ko tale osi e ko tale osi mi ka ne ko tale me ka ne ko tale o kwaku so kan sa de o ka ne ko tale so mutima na ntontom rew so na ka unse ntontom pa de tuntum ay na mo fro yini film ana wo fro so me so fro so no picture no ho me panimu atese me buffalo picture na ready wo so me na konwa me te so wo buffalo nene buffalo fa amanfo ya no mo yese na wo mo no na de oye sofo enne mo hwe de sofo aye me te konwa so wa so me na firi me aya konwa so silase ma da bia ko ka papa nya grade de na aye me yakọ Facebook no Sompa 93.1 at enie te video ni nie ya hwe de odifo evidence wo mo odifo ya hwe de besie ya hwe de besi wa ha ya hwe oye omuye no ablot oye hwe anu atwo na no yakọ Facebook no so yakọ Facebook odifo na se ne otwe na wa anya de odifo wo twe na wa anya yo man chino nie mo hwe video no mo kọ YouTube no so a Sompa TV man chino se de odifo atwe mo na man chino bra ho me chino timi tweme enie wo twe do tak na so no wo bosio silase na to debi silase na to na nie wo do to mo bi ma twa atwe from e no tak na so bra Asem Ojaje ni o sa tia me kwa na me doje abrotia ba me tia ne pom to say nyame ado on so di for aso ne nan aso ne nan na wo twe no on se video no twe a wo twe no na wo hu ni ye na esum wo ho age se etna no yo mo ye de ten na maye enti se wo twe na se wo twe ne ba ni mu ana se no say silas na me hu sa wote ho no wo hye Sompa t-shirt na wote ho ono na betimi edi adanse yi ade jo fi adanse silas be di adanse ye percent to kwa ne tutwa because said you di for si ko gina omono asamoa esokra no ha no na otwe no me nyama twe no me kura duane ya me na me ye mi ti sei na me ti sei ko pacha mi ade you say I physical ma me ti ane pom te say ya me adom no me wo ye na so kama pa ai ye rade dia bedru ni beneza ye da na se na yaba enen so kra de chemfiala ene chemfiala kusukuku ni nti ama dwumade no so che eda fiala eti ya ba ye adwuma na ya som ya manfo nti no obi e share o Facebook Sompa TV Ghana anasa Sompa 93.1 YouTube no eso Sompa TV na omona samwa be ma ba office no osu na mse be ma na adan Osei Aboagye katachoko ona ayo oba ode ejaw enyan bia me ya bone be na ma so fo kokko bisa de mame sa abonte ho ni patete wona selasete wona watimi atwe me panimu nan etwe me to e de asi form enchenso okodi akonya enti opese wo ye tu ni fra akonya no so se ya atwe ne to asi form ana ase ai fi ada me hwehwem asem ya me free ai ko tale ni ntontom wo me kem ablo so agika kofi otimu anoka ya tutum wom ada ya kwa apeka ye me ka cho tutum wom omna se mo kan tutum wom tutum ni metra na mosquito ko na to ya de sikani adako dako daiva de jato wadema kwa ni si oh atutum so for kanda ya kwa apeka ye na najumbo za kumechia o mo ye nipa homo ya kwa yi ayotu for camera ba yi
ɛto to mo me so for bibi di na bibi ka me na wo was say ya hwe na ɛto to kwamra bibi abesesa mate but adade yi no mamne Hala na beba. Obo so come say wo die ka. Dabi wo die wo independent wo ye independent account kwa. There's no bomb me for. Dabi kwamra be asam me. What's that catch say be tokwa e ti kali me. Dabi o. Was ya wo to dey ya say ya wo tim na ye ko to do krono. Wo na mosquito press. Ya na me share trousers. Omo ka utam na se ni kadi ayo. Benya malaria. No team. And one no team. And I may Mane ma bia insa. Mane be nyo abesesa. Tam da dem wa. They say so the Highland there O de fam see ya. So to na enema yeye. Because ofri aponto mo ba eba adwuma na enso to na awohoro. Ayini nyina akọ. Hwe akasima. Debi sika no bobo ananso. Okay. And I have to say no be tie. Na I afrefo no so atumi abam and ye nyoma be tie we afutu sem no so fi se odifo ne omna sam adi omachi a nye die be hu ni. Kwamna kwa akoma to ye mate emma bibia mo hu Highlander no beba. Kedu bema anyanya bia ne pan ne zakana. Oh, I never did buy your cannon so toy. We are always in this so toy. The free studio one means what color me my dibem. Me my dibem. Pano Krogo became me my dibem. Oh, me my dibem. Okay. And afutu samwa ya de ebra no and ye betwa so tietietia na pana members na bem na frɛ for so abem ye kono tietiem na me catch o na anwume sɛ hwɛ wadidie ene wanom eyie hwɛ wadidie ene wanom eyie wonofo sɛ ye ka adidie ene anom a dada ni wiase asetra so yi firi mu a enye yie nanso so no eturu baabi a adidie ene anom ebetumi ade wa konse do adidie ene anom ebetumi ama wabodam adidie ene anom ebetumi ama wiase a wo ba hena nkasa no ebetumi afono eno ti sɛdeɛ ewiase abrabo esi kono aduane ade ensuo enso ade yie pa na empo womu a omunim duru ba bi omutwa kakra no omuso kyeremu a ensa no wonum a wani timeje na mmom eduru ba bi ahwe yie na wanhwe yie saa didie ene anom no ebetumi ama wabrabo no atwatia epepi ya na womu a omotai edidie no ye wodi bi atai edeto womo we dia wo ye bodoku we wo ya sanka we dia hwe edia hodro pi ena wona odidie no to da bia omanfo ede frɛ womo wodofo se wanhwɛ ekwan a ofasu ehwa no se dia usi didi no fudie wo bedia nti no ya na tampanifo ta kaka se bi se bagi kodigi se mini ho se wanyi sa de no amfiri wabra bomu a ubegyina baby basa enti na nwumre mafutu sem amede ema wo ne se eduru baby a se uturu nipam anase baby a wo wono fa kwa wo wono enye wadwene se enipa nyina pe wasem tieniye eduru baby a manfo a wato na nanom sedo etu baby a wona wabrabo aye basa womo abodam womo kasakasa eduru baby a womo amawade ago ya chinchim womo adwene ama womo ntimi anwini fi adwene no eginadidie ene anom so se wanhwe ne yi a wobekọ ante ade empempi no de onu didie na wi wonamo de onu didie no wono ene empempi ya na wo wi wonam na aboa bi so beka wa empempi no ya na efiri wontumam enu timetumi aka akiro se wo hwe wadidie yi a eduru baabi a wanom so hweniye duru baabi a wudidie no se wo didi na empo ebi ka ase a hwe hu se yi afiri ho ansa na wafiri ho efiri se nipa mama eduru baabi a ne hu ahi wonim de wodi wonte
eduru baabi na onum suo na ugya hɔ kɔba ennum biem saa nyoma wei ya na mede tu wɔn na wɔwɔ adwuma kasiem afo ntia na nwumrei wɔn a wɔwɔ baabi a nipa abɔdɔmpem wɔn a wɔwɔ adwuma mu ɛne empo eduru baabi a wɔyire koraa no wɔdidie mu no eduru baabi a yɛ akahwɛ ne yie ewiase nyɛ ɔdɔfo nipa timi bɔ nipa paa o eduru baabi a de tia meka sa de die hwɛ ne yie no aduane bi wɔ na hwɛ no obi de abrɛw sɛ de yɛsi akata aduane no so sɛ de aduane no asi ayɛ no yɛ yɛn hwɛ yɛ de die yie efiri sɛ ebinom anya yie ebinom sika abɔ wɔ mo ebinom a ayare atifie no eduru baabi a ɛyɛ aduane ntia wɔn yerenom na eduru baabi a yɛ ɔmo saa ɛkɔ bi so ɛdeɛ nti na meka sa ɛma ne kɔmu kaase ɛwɔ fie ɛno ti bɛma eduru baabi na so anya akorɔkorɔ papa bi amfa amayira obetimi aka wakyire Sompa ɛno ti emre bi obinfu bi kan wɔse sɛ yɛ bɔba pa a wɔyɛ wo yere sɛ wonyi wo firi wiase a efiri anopa no nsia kɔka anwumere no nsia ontimi nka ate asefo ho yɛhwɛ yɛ anom ye yɛhwɛ yɛ didie ye sɛ yɛhwɛ yɛ anom ɛne yɛ didie ye a turu baabi a yɛbɛkyɛ ɛwɔ wie yase a yɛbaeɛ ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo pɔkɔ abena oh bra ɛnɛ so wasaswa anwumre yi wasa kama wɔ sɛm ne bio hwɛ wo didie wonderful message amaka madam fosofo a okoye wedding edefiada na omakototo ne menyina obeye wedding memenda na sande omakwakushira so toto ne menyina yi no na onoa ne yonko sofo apie na yekupe bi di na se atomot na ye numwa bra ono ne num ne mot so me num mot na me si adwon so aba minua sofo a ye nyina egina property preach o de adrogu to obeye wedding no memenda no ene kosiada no onya gidie edema na danfo no wa anwene bone se na danfo betima ye ne saa oba ya ofa moto no me ya anadwona onsum ene mochre bra na wu makai nasem hwe wodidie ye sede na hosto ka no eduru mra bi a wanhwe ne ya wankasa ofie e be sipintoa ana amawo se won totoye anye ntotoya papa ye be sipintoa ana amawo ebi kura timi fa achi wode eye mugesu etim de pose wo kra go odwanim di oni pa be ye ebe me nipa bi atawo uni pedua wei enyini ni da me kasam na akere wo wankasa uni pedua wo kra kodwo wo kra ya akoso ya abena ya menu no enyini ni da se wo decide wo hye wadwemu a unyini pa bia so ni mi amini mi nua baako a wafiri mu na mene ni to nsa didi yekoto aduane ye huru nsa bi onso huru nsa ono twa bia wo di na medane nanim adwumboni ni ntim pa mi akata me nyimi hu ni ntim nyibi na ye tie sompa eti se wo didie ana se wo numsuo ana wo teka mu obi won mo teka mu a na so to pa no a pa no yi efofo na frum ha we hya ha na wo hya ha ana kenkene wato ne wo so no oto kenkene wo so na me se wo num a na no wi no ana na baji se nwi no kenkene di fapa no tetafa hwe wo didie yi na adidie timi de nim guase yare ba etimi no seye ba etimi de nim guase ba etimi kan wochi ama wu anyumlei efutu semui faye kuskuku fa twentuma fa kulo manenya blanket nkata ho so hunu wadidie ya abusua no betrem ache
ebusua na da na hu ni sa no a odwene se wo nua ba do wo no hwe wo nua ba ni ye yan koye braba o mama ni nsio ensuo na wakoyie no waso ni ti ana ode ba ase no waso no ode ni nsa wetie o chim ni ti no ni nsa na kuta no so ye poison woni wo hwe nim se wo nua ba okay unum so na adana infect dia ma oni pedua hwe wodidi ye wakwa nyina mu babia obegina didie babia odi bredro babia betanu nsuo enye se wo sori ye no tike moto nsuo na ombepa ho oti ano de agogode bi hwe wodidi no nsuo num oniema bia wo ye betima wura ni mu a ede wo hawo beba no hwe ni ye na ankofa oyunu ama anyumle yi ovosi wo medase okay abrotia Ofoso be ma me na wase na enenso so Osei Asem Mpe Nipa ye kate across media tie ne de wo de aban so so eye papa na ye didie ya ye ken ye nkwa akire kura na ye nim ye nuanom sentrefo binom a enam aduane a wokodi ye ne anom de bia wokonom ye nti no ama wonom enka ye ho sesi a ye kase wonom atina nanom ewo ensie do se enipa se wote ho a Bible say be vigilant ma wani ena ho se abo wo na ehwe nipa yie enye nipa nyina ene dowo enye wonom a womo efe womo sene wo siri nyina nso so ene pe wo asem obi a oben wo pa obe ho no oye wa etu nso no na ode sekan a na se ade bia ano enam ewo wachi enipa ye nam we obi wo ho a ene mema yaba ebinom wafa ababa wa bia wode na akwa akɔhye hotel no mo kono masa ajeje fry enra ababa wa betena wa se fry na ode akɔ obehu se be ma na se wo ba no emu ba akɔ ka se bia me ra washroom aba ana se bia mo hwɛ television kura no bia nipa na ɔba wa bra bomu no wonnim se de wo sitie se ya soma na ofie se ya soma na wa abonten se wo mla wo ba no wonnim no wodi okohu ye ya wani je ho no akwa akoto atale no wan hwe ye obetimi de ade bi honhom fam ana se honam fam no obetimi de ade bi ayewo ama enko wi akire no se wan free atiasefo asase so krampo na ekwa akogya wo yade kan tete ma abra so krampo de enenuane bi wo ho afese pa no na ye time no ne ye dipa ebiti sa mpoti ebiti sa prapransa ne ade epe wohum a ade ye de fa aduane mu nti no ebi wo ho abekwan wonwo aduane no eya na dodo na empe ofoso be ma meka ma na kosi se wi so we no se wote wa ya agi bibidi enyo ho te se wonko a na wo ya agiman wo de bibia ntimi wo wi ase obi entimi nya wo hwe sede wo tenten akwa akodro no anase sede wo fie kwan ewo anase wo afuom kwan wa bia no eya da bia meka se ya hu se obi nso de eto awo so wo de no krampo de wo animu enti ya susu ji hu di ma wani na ho sa aboa wo na ma wadidie mu nso no entimi enhia enye ba bia na abedidi enye ba bia na bia bekọ no ya bodompe mo ho na ye ni ajeje oso omuna samuani abrewetie ne ofo so be ma Asem Mpe Nipa fo na aba no eyi ni wo he mo fa akokọ ne mra mo fa drinking kan ho no aje na gongo da bi enipa ye pewo a ne dodo na esansa ye funu eda mpan a na emu homa ne mu nsono no echinchi mu ntine wo ye dan a nipa bedidi wo ye dan a wo benu mu nsuo enti ne nipa dodo na tene won ma divert kwan bone o mo fa so o mo pre nipa no e de afa ye didie so Bible ne kura kan ye e wo Korintefo homa no se ye de ani hwe mo 1 Corinthians 10:31 na wo se ade bia e bedi ana se de ye benum bia no eya yenye emane nhye Kristo animonyam edidi musuo we no enye obitimi didi anu asa yare de aka ho obitimi didi anu asa ye de ni kwan se wo ye ka kire wo bia se ne wapomuden hu hia yen wonkwa hu hia yen ade bia wo de kɔ wonu mu anasa wo de kɔ aduane fam anasa nsu anasa no no de fam no wadaroma eya moni na wo hu nipa wono be wo kɔ ba bia fa drink kɔ enje obi ani na obi betimi ayobone e de afo aduane anasa wo nso mo medase. Okay. No, for sure, me that's it. With the tiawa, drew by Joatrama, I did with it. Me fee said, me and Faquania was shown. The air can I no be koji, I know she baby said, Sabibia, Yaranum bit me queen ampa.
ebetima sisa na emu manyi obi biara te no nso ntimi empamu nipa ya yere ne mu emfiri ho na ema no ebi ye na saa nso na bema nso betima poison na yere ade ya hu bi da ho asem na yeka because ye kan Oforisuo abrante bi fra bruche by oya na dwese one na busu ahia abrante nko nim sa te bia meka se onim de da wani mu a kanipa nka won kofro ka se ka ya kofi twa take it by bla nie to party na se no eno mo poison ade na by kra TikTok rap nice guy Sompa FM eno mo de drogu na dwanem ai nensem ono nim se wadru ne dim ba ne dim ana edan ada se Judas then Yesu nyonko pa no nti saa tete no ma no eno ana enemu na de tie nie nipa nhwe nyansa wo no ma bi ho kakra ewo ye didiem Oforisuo first na kidney na ye nim se ya rebu escafo ya de enne obi kodi tokura na tiso ko twa bi eto kwasia ye bi enti no ono so kwa amenso kwa akoye bi dwuma bi ye nhwa saa de no ye wo kasa bi se ye budidi enne Ghana wo ba wo a oso okum ne yamukuru twa fufuo kaposi na wa fabrikios wa kwate se den woni mi se wanya obi ye didi asem na ye ka no enye poison ko uza dwane bu a obi nhye that enfa poison so we di food poison ebi wo ho anya poison bia na gumo but adwane na no ma bia wo de beka ho no ene adwane na mfa woyam tetimi sesa bo woyam no ma nyina aduta ma besre enye adwane bia na sese ye di a ye kwate bi ha ukọ ba bi choba pa se okodidi a Fatima cha Oforisuo majo watwitwa je ne ayi ma na kwa ba ma kwa brane makoi wo mpoto ma ne mfe o se me de sa na meti o ni watwi na abai de dem abai so betima ya da me akotwa onso so appendix o sapreko ade nko a ni watwi ko ho na hu se ba ma jode ne na ya joso ayi friend say apoto wi ayi ne twili eso ofie na ne ba su ha ayi sabe ne yire no se akwasi mba cho poto ma obeka se dabi onye madwuma mesi obetimi twi mako na esi obu ho abed dem owia no asan fabricos no ko twa de den kakra mo se nase tatai adan ya se kidney ana wanya appendix ya besre adidi asan na ya kan enya poison ko wan kasa betima to poison ma ho ya besre adu time ya nwa ma na ya maame no mo wo no du mebi ho a yesre enya de bia na yekobo ya se yekotwa bia bedi dabi mini madafu bi onom nsa ezo adwane obedi wa onom nsa ntimi ne nidi e wa kwan be so ya besre afedru mebi a ba ma bi zo no nyu Oforisuo beba bia no nyu na danfu fie kura wa kokwa nkoto na danfu no okwa onu atimi bia fridge obi ye bi sa so ade esima ese so obodo asasa omo ye mistake no mdiko sa de na poison wodru na danfu bema bi wo a wodru na danfu bi fie a sebe on the bia fridge se ade na esim se ye den na wayi ne wonom mesre te se de na sofo kan obi tikam panui wo bewe ne dwie ne bi ne nam na no ho aba respect wo kakra e wo kwa bi e bi ade de enye fe Oforisuo du mebi na ko party bi na say me say me bi se ba bi wo hwini kwani so ne ye ntena se be me chese ne nsa de da amafo adwani mu saa no hey kwamna na dan ase wonni di ufie kakra Oforisuo e bi muom ho dodo na dwani bi ne namoma no ho ni ade adai kra ade asemwa eja respect ya ho kakra especially any some trophy ani me wo say what study me wo da say wo de oni me we edu me bi me nam say ya he just what me pa so difficult to me say ba bia na wo ba ma bi betima yi ne ba ma say ka ba ne wagira no wo dwo so hey respect ho kakra nya dwane nko du me bi ho ma airtime e me ma yesrem mon mo yire ni mu pia edu me bi am respect mo kakra ba ma bi ko party ase a chese aduani ye chei say ye nru no so mpacho na ni kadwum sa me pacho adru me so adwa ye di twa mpacho dabi mo sefo akame Sompa FM adu time e be say ni pa respect ya ho ye chance de ye na ye bu ho kakra because wuti fie nsa wuti mi to aduani di ebi kwa yi ase no ma so hona o de wo kokko aduano e mai bi etimi wiad nam na eche na twa camera the CCTV camera twa no hey adiani ye be sre mususu ma ya no nyu nya aduane bia na sese onsa kom
uko wadanfu fia obu ho na danfu na duani sebi preduasa ye mfra no kwa na ne simi kabo bema ya bese ofosu ano odin okay aduane edede aduane ede so benya bibi na wanom no eturu baby a eno so ede emanigye ba nimum yenya hweye se ayanto nananom ense do a ede enim guase ankasa ene bebre yen enunti ena futu sem no yenhwe ye didie ene yanom eye yebedu akiri kama pa 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 hello good morning. Majeso Peter We Peter ni asakumulai. Ubudu bitiamu nyina omata mwasofo na wo. Anti ango mabo. ya Joso Na edi akwa so yesa. Na ye nipa na bana, especially that interest na me di so ma e yo mu de. So me tell you we is kana ni yiri baye na. Ani opanye na mo sa afra no pa no nyimre. Odu anu kwa na wo ye na ni, o ti ni bone ko di show di ani. Edi ya reboni bi ma o. Edi e se ye ni ni na ntem ni se di o kana na de o ka tempa. Edi mi da ti so ni ti o po. Ye so se ti ba no mo e ti mu. Ya be bo ya me da. okay hello FM. hello oh akate hello Hello. udin baby afrefre Bata me auntie me Papa. yentie wo papa Bata me manu abedafo nyina do. ya Joso Epo mabaso pa odumedia mudi ma omangama me afante mai. nyameti ase Yada mwase dabia futu amode mai meye. Ewo ni ma me papa no. Oti bia ono so mfa mo ne bra. Tade le so fo ke mi so fo wuti se mu pa ni bi dia. Le wuti ni kwa ye wefi. Ya obi ono ma no wodi. Baby no Ye tie Sompa. me treni premusa pa mi be no basa sa. Se wo ni pa de ma wo nyina fe wo mu bi. Nti SS tuna mo de ma ye anu so na ye se mo aba. Ye se de ye ale afa ni akere ya gen na ye guso ye de ye. E ma mo ne rade nya adwuma. nyameti ase hello Fosu. ye Mama Jo. ya Joso waba Ebusiafo, nyama ya dia nyimire papa pansema amode aba no. Me dey dia course, na me ka fi ni so am bola ni nche hope. Okay. Park ni nche hope. awe ya park nya bola We ya bola. Bola no de ma fiafa bola de ma fiafa Na ya bola, me dey na park ni nche ho. ayo O fosu asama dia be dia, mu odu na hu. Ni dia meka ni se edidie no onom no ya dia ehu bedire kire se Sompa. die no pa ya bonten ni ane a se ni pe atwegu so ya todi emma ya omu no ni ane to abonten omu fa ne mapapa bi anye dodo na fa ne mapapa nye emekwa apropro ntosi apropro je na apacha pacha eno no mkoto de be ni ane mani patodi eno omu de magi ya wo no ena mema bebira ho de kopomo nyina ye abontini ane ene wonno abontini ane ti mesremo ena ma no muntwum hu munti abontini ane no so ene ma ni nyina titiru ema ma pa di abontenmo koposo se de koso no ena ho de bebira kopomo nyina ya abontini ane enti jodi abane de ya sema ye hu na mudu pa na ye sua de afirima be boya ni ankasa nyame nka mo pa ne wodwuma mo ye nyame tia se yehwe ye didie ene yanom eyi hello ya wale de nyame ne be so ye de ni adi abonti de ni kakra mi mane ya ni an fa ne be didi o foto ga me yei oyibo na sina adoatu impo papa pesi odifo se no duro na ni ho ye ni ne pa wanyadi ma Jimmy rice water bi pa se mi da Jimmy pan no a so fo anfa no ya ama oduro na oni ho
Oh, Wama omra Samuel Siro. Media mo post. Oyibo wama omra Samuel Siro. Oh, that's all omra Samuel, omra Samuel no. Pano no de oyibo yi. Oposo. Pano de ma hu se bebregu ka anim. And omno feli e kira. Church what the man. Mama feli. Mi boss ke do gas obi bebo. Ke do su be ba be bon nechi. Oyibo yeti o. Oposo yakopon shram. Ye didie yi. Na oposo Ye. You go party. Na ye kwa yi a. Ubeka se obi didi wo fie. Kan se ye nua ma no. Jani no omutimi paaki bi di kofie di komo omuma. Nkuko nam na omu ya tiwa ye na tie no. Omutimi fisa di kofie di koye nkwan ma omu kunu. Adai na ka nam na odi ko no. Oni bi omu ko ku nam no. Oni mu edu omu di gu nam no ho. Ne ye numru nsu ye hu ye. Enya adafo bi ade adafo. Na enko ka one tot, ye ko num two tot. Udi agro we ku ato atene. Muni nyame nya adwuma. Okay. Hello. Okay. Ye. Osei. Ye. Ayere. Lele. Oba. Sompa. What say what is the original Nigerian in the birthday contractor papa Kuchina Modi? But they said the original now so original. Oba, say, Send and say oba ye one person obekọ ma hu say original now so. I say some appointment to say that go say benya benji. Oh yenya ho sa enkasa sa. Oh. Na onu say ubie wa no an odi for say appointment to the beba. But what are my beba to do? Hey. Ti da be no. Oba na me he so for me. Me almost a month ago, my mention here. Okay. I don't have support in a few. Now, just one year, the video to that be here. Here, the other cross off. What can I do? Young can be mom. Aba, the question is, we are so pedantic, very dear pro. Now, I did not come say, oh, my, you don't have to transfer transition. I'm saying, the annual mountain is here. The more future I'm my, the next solicitor, I'm wanting you to be a day. Correction, the bamo. Na oba ne kwayeso aduane bi ha e ma ne bi so ya dia ne bonne oba wa ha ya udi ye wa ko pe pampers bi ama uti anye ya ha be yo ho kem ke aduane bi ko emo oto na di si ona e bo 12 na so 12 ko na baba be dia o ba di so sugar one cup ko so ba na dani rice water di pepper scam tami di no o ma mo sa no so mo wate aduane bo di dia ya ni da tiki. Okay. Hello. Okay. Yeah. You are money to Ajuma dase. you be any don't change come out to shop taxi driver give her amount. Na kwafo anoche start you no esi ho. Oh, first I don't know see pampe. Kwafo anoche ni nyuma power be ye de boa sentiment no ene de san kai dum no esi ho ne de kai no. Na bodua no da sukura no. Bodua no da sukura pa. Wapaja ni ti ahwesoro. Wapaja ni ti ahwesoro. Sikadwa da sukura no. Sikadwa da sukura no. Asante mighty ase. Santi ase. Ni ne pa pa santi na ko so afa dem tuma afia. Ni se wa tole. Wa fosu. Ni na muni edina. Na mi ta ko ni se na mi change ni akere bi ga so bi na street. So na be na kiti. Bibi ayala me kase na bia sentu ha aduane na nkwa now so na bia na for dem trade atele we win bi so me de can tell butu aso atako kwati na a shefe for go. Okay, sorry. Yama hwefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum Sompa TV na sese Sompa TV no Sentino ajibe bia ewo ewiase afa na nyina na efiri anopa omahene ya dubuache ekaja egumu no esanse wono eneye afa na Asem Mpe Nipa dwumadie Oforisuo Aboagye ene na pamfo enso eye omega no se eye baton ena ye kono baba yara go pramaso a enka ye ne edi kowie fans no ye ne agini nyina
efiri sɛ yɛ ne yɛde bɛwie yɛwie so a enkunimdie ɛbɛyɛ Trawa Media Company Limited yɛdea enkunimdie ɛbɛyɛ Sompa yɛdea ɛno ti yɛde baton no ewie ɛna nwumere ya na yɛ Asem Mpe Nipa dwumadie dia santeman agye atum na meka da bia sɛ asisi sɛmapo menteme ho ase ɛno ɛna de bɛdan Asem Mpe Nipa yɛ pen poma sibire na yɛ de ama ho ne nyina kanfo no yɛ no masodua bua no ama yɛ fiefiem nyina ayɛ kama yade ɛna adane konua ɛdaw so a sɛ ɔde bɛdan Asem Mpe Nipa yɛ bɛhwɛ sɛ ho ɛbɛtɔ kama saa dwumadie wei ɛna obi bia agye atum ka kyerɛ obi no obi so ka kyerɛ obi sɛ Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa ya Asem Mpe Nipa no waba enya asem keto akra wotententu ama ne homene so ana se meta ma wote se yen yankasa no wotententu ya ma ye homene so bafo ya boye ntabam ye nam soro ye nam fom enu tin social media handles no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Facebook no no Sompa 93.1 subscribe na share wo Facebook ho afufuro hwebi na wotie bi emfa free ho sa na YouTube no abogafo ade no Sompa TV yen kone enkohwe bi efiri se yen ankasa no ye takraboa yetumi fa wiem ye se tumi fa asase so nanso nya takraboa bia ene tumi tuo ye de yesu no yetumi fa fom yetumi efa soro ene ma Sompa Asem Mpe Nipa no ye danso na ye ho nwanwa no wo mra samoa betene dika ewo dwumadie wei eso saa no D4 Pokobna David waji na dwa wo hene yire mame yeboa akua asuama bronya waya abrewatia obetene nka ewo dwumadie wei so chief executive producer ema dwumadie wei bema wusu kantankanka ene ho dodo no enti wantumi amma ne sayo no ntino sentifu ni ho a apagafo ewo ho ekoba jase sempremu bema wono ene nana ya mensa abrampa omo enene womo produce dwumadie wei enya asem keto akura na womo siesie womo stories no de ato apaso yetu ne sre ene abasa ne afamu aba yesuamu ade na dachi ankwama bi no yeso yatumi de aboye bra na nana ya mensa brapa no ko na wosan echinchi fidie ni funuma de emame ukọ MC awa Buffalo Soldier bema tete an wo fe gram no ono so ewo ho sa na David ebo djuma ema djumadie we Dr. Slasen Cancer ima ene nana yaw omu nyina ebo djumadie ehun edom systematic enso ebo djuma enya asem keto akra wada roma ena Asem Mpe Nipa afa ne ntampa de efra adigade abakade kumasi dwom ya hyehyɛ ya ho awie wotum se eneka no ayema bibia ye intact aye ko de akoya nim de wo ba no enya atrase bema na memo akwaba yaje opini bibia boko de na mi adum bibia kama na mi adum boko abrantie wei ebeta edwumadie so enene nansa na asem nyina ne se azre hon komo edubediye sa akodi obi ho ewo magazine kosi koda ni sika semu a onfama no azre so a onfama no bemena wadaroma ebia enne na obi etie bie na kai pese ka abɔ ne tofa na so no ebia na enne na obi etie bie wakosem ne se ade abedan se yemoa o me pa so ye friend Mohammed me kase free Aboakwa na brante be ye friend no ene anwume de okase free Sompa so ami o ai Aboakwa na free ba ye ana na de okase free so ami Sompa me kase free so ami Sompa efe Abranti ye friend amon na je se opasi ade Sompa ko Aboakwa ana mogu mane how wakosem ne sen odi abedan se yemo wakosem ne se Abranti ye friend amonkwa oye brassmate wo magazine ye tie Sompa na me de mazi e man se onfanto me kase e ma me na first one no odika ka chem se azi no ayra e ma me man santi o ma mo me ka wura amane e na o se ma me mo na amane wo hwa akotuma anwumre nti anwumre no de besi bi obede obefre me nti anwumre no na ofrem se wahunu azi no e na me sanete de a maboka wura amane o se se wahunu de a ye me fa azi no nya de emfiri ho na ye fa metufie sinyame ade ne se nsaka
sika na da ba na o da na o da atro ɛna wɔ se wɔyi aze na firi wɔ de akoto ne shop o yɛnsa ka sika na yɛ frɛ no sɛ yɛ de aze na bɛto a ɔka kyerɛ m sɛ aze na yɛ asa ayera bioma afiri shop o wɔka kyerɛ sɛ sɛ de wɔnya baabi papa de ato no asa ayera bioma asa ayera afiri shop o wow ɛna me sɛ ayera afiri shop o de a me bɔ ka wura ma no ka wura no kyerɛ sɛ ohia na aze ɛna me kɔ no hɔ ɛwɔ ne shop ɛde ɛne ne ɛkɔ kasa ɔka kyerɛ me sɛ me ma ne 3 days ɔhwɛ aze no 3 days ne so yɛ no me fra brantens friend we si ne ampeke me kɔ ɛna me de bɛda mo sɛ umwa me na me ni bebi ade ko ntina me de ba na sɛ boni bi odi aze no kɔgya no ɛbɛ bosomi ni emfie sɛ ni aze no kɔdi odi bɛ afi ba ko ni 1 year ɛna yira yɛ so yira ne de ye start okay yira ne de ɛmfa sɛ ye start akyiriwia no ɛna ewia akyiriwia na me ka sɛ me bɛtɔ sɛ ayira tɛmfa sɛ bɛ 3 months ni ɛna ɔka sɛ me ade na ayira enti ɔka kyerɛ sɛ ayira no wodi odi kɔgya no de dika ɔse ayira ɔsa se kwado de ato baabi papa se wo fa nkyɛ no nokre ɔka kyerɛ no sɛ wuju sika na wo gyaze me ka kyerɛ no sɛ first one no brown ode aze ne koto no na me to anim senate dia me hia me sika because me brand ton aze ne ma me 4005 he say kazi kopɛ aze ne bi ato no he say aze no say number 6005 na me ka senate dia on fa me 4000 ada to me 4005 be ebe ma me ana se ode ma aze be ma me mama me ma brand bo na mane brand ka kyerɛ na brand so bo na mane no an ka wi an kyerɛ brand no bi e be sise me ya ti se wa na adwe so betua oka ana wo ntua oka ɛna me nti mmoa bi o ma me mmoa bi a me frɛ no kwa so abomfa ɛno ne ma ne yehu no me frɛ no omfa nti ma me de me nua ba ko ɔno kwa ɛna no amene ne ba na nso ni nti no wanti me ama no wodi aze no kɔgya no wodi wani kɔtu awisi a wo hwene santam ko hwɛ sɛ da hɔ me de mani ko hu sɛ aze ne da hɔ ɔno amu ne na kyerɛ m sɛ aze ne da hɔ tapoli akuri aze no the second time no so wodi ato yie no first time no de ato yie no na tapoli de akuri hu second time so na da second time no de wo so da kɔto no shop ɛne de ma mfuma ni sɛ ankohu na sɛ agya wo so ɛkɔ bi so no sɛ duru ba bi na ade wade kɔgye ɔkyema akora no a eduru ba bi ayɛ sɛ ɔkɔ ade kron srahwe o ɛkɔ bi so no so ayi mistake kakra yɛtiɛ ne sɛ me frɛ no anything bia ne kasa all right me ne sɛ all right ndi ɛbɛkɔ minim adam na nasɛm ntina me kasa no de di kai wɔsi ayira ɛma wo yam hyew nokre nonsia bɔ anwumere ɛna wɔsi wahu ɛkɔ kora na sɛ ka wo ma wa bibi kasa kyerɛ wo ɛna wɔsi se kora de wɔde ato yie enti wɔde to yie no for the second time no okɔkɔhwɛ ɛno de man kwankɔ de ntia man kwankɔ ne sɛ ɔka me de ato shop bi ɛdane de enye problem bi ɛna me kan go na sɛ bɛ ha dwen de a ɔma mɛfa aze no sɛ ya na ka kyerɛ no sɛ ya ɛna me ka kyerɛ no ɛna ɔsɔ de ato shop wɔn nya adeɛ sɛ ebetimi ade ayira ne shop no yatum ne shop no otum but me kɔ me dade na me kɔ anopa no no be bi shop no me ne sɛ sɛ dan ya bie de si yatum wa bi hu enti wɔka kyerɛ second time sɛ wɔde ato dem ho na kyɛ sɛ ne shop no yatum di a na kyɛ sɛ ɛda dem ho a save me patron ɔkyema wɔ ne shop ho me patron wan kan sɛ ɔkyema ho ɛso ɔka kyerɛ sɛ si de save mane na ho me patron sa na de tiro sa ka kyerɛ sɛ ayira ɛno de me eni na me busa na ho ma me mu awia ti sɛ wo gene do me patron me hia ma azise okura nyɛ ɔde nto gene do sam penalty baka wura ne kyerɛ sɛ ala so ɔde 4500 no ma me anaso ɔkɔtɔ azene de aba emu ɛno no na kyerɛ sɛ ka wo na de so ɔka sɛ wo gyaze ne mu na tete price na de ahwiri kɔ animu Ghana nyina fa akɔ sanity enti wɔ sɛ wɔn de kɔbɛgye tete price no ɔno de was it tete price na ɔma me kɔtɔ no ɔde 4500 no ma me no ɛno nkohia na ade so ɔsɛ wɔn fa 4500 no ma de ɛno wɔn kɔtɔ na azene de embre no okay atiefo nyoma bi wɔ hɔ a nansen no mazinfo ye no mu ande wontem ha amwaten Osei na adwuma no wɔfan o new road o
new road baby omo ye toilet car no sa area ho e na wo den wo we blacksmith me ba chan blacksmith na wo kan se wo kɔgye wade no wone wo ham so ana me ba cho de wone me ham so o ka jem se kawura no kwada da me kɔ kawura ne kasai na kawura ne kan se ohia na yenya ye tie sompa kawura ne kasai wie no e na o ka jem se one na kasai wie ntimi de membra e na me ka jem se kawura so no akasa aji sen na o so de me nko ohwe azeno be week no obefe free na one me friend na on fa ko ni bi mbesi ne enti ubetumi agi nipa di se bia akronfo akofa ana waton di me dem yusu se azeno oton di sa na wadwen kire wo sa pepe na madwen kire me efi se mazin no na de bagira kra no nta anyira sa anyida tu susu se amoate aton azeno di yusu se amoate oton ma agi na di enye sa ade na yira mazin fo nansen omunsem ba nanso no onu omu din komoa no na omu afiti ase ehihye omu hu yie efiri se mazin fo omu di omu ni na abranti amoaten woye se one ye betwetwe komo anwumire enso sabiri ye frɛ no phone no a enko network no kusukuku no weda no ntia anti no ye nwoso kakra ye nwoso ahoma no ye pusu ahoma na bia ne nya no na anu ye bi no na wo de amaye Asem Mpe Nipa ye de ye gina mfimfin na empempi no ye nhye sufa enti no wo say ye tie the side of amoaten ne ehwe say waton wadi ana say akromfo na abefa sade ye behu sire besi aka asem no ne kwan so a eno te ye pusu ahoma no a etutomu a ye ne amoaten ebedi enkomo se anya sa so a ye won voice e wo ha ebeti bibi kakra efiri se mazin fo na kasa ye juomudi papa menye sure se empanifo ededa wo mo anu biti se master musamo ebehwa ma amoaten ede enim gu ase kase wi aka wo mo wonye sa de 21st clinic sciatica expert 21st clinic na 21st clinic oba o my ganem enya asem ketwa omanfo dodo no a na ebo 21st clinic abaso na saya de bi na efre sciatica no 21st clinic and time for pa 21st clinic say wo sciatica na bibi aye no say wo sciatica na akwa say posi ne hu kromfo no no pese wo che no eno ti sabre 21st clinic say sa sciatica yade no wo chiche sciatica yade ni nyina edo magu afiase ni nyina ne se obi biada wo yare sciatica bia no 21st kunkoto ele betumi agi no afri sa amane hununum na eso sisi efawsrem wona kokom na akosi wunase sciatica yade no yeye papa wona waka dem enya asem ketwa wona wato nananom wonse do enso enye asem ketwa na 21st clinic baye no wo bia wo yare sciatica bia no efa ne tuma pefra ni nyina se wodi abibiduo etu sciatica yade no ase ama manfo ayaresa no akonka ye papa ne sayonti abaso bode enko a na bibimem ha 21st clinic wodie utwa bosom pokwa abrochimem a bro ni fite se 21st clinic mo ya badum wiase ene abedum Ghana efrisa sciatica yade no mutu ase 21st clinic senya sciatica ne ko a odabi se Ghana for the show mutrim se sciatica no kwa yesa entesa ya de bibre biada wo de kodan 21st clinic obetumi atu ase ama se anwudwo stroke pa no ye wabubu utimi enka ho 21st clinic se eye na chi wade oba obesa wo yade ben na apese me bodin eche ene anwumire ya de bibre biada efru trinwa no kosu na ase wo de ko 21st clinic obetu ase na wo de ama laboratory ene scan ni fidi ahudo pinwa 21st clinic de wo fam na said dia manfo asi agi wo matum no tino wo se wo beko Ghana babia na wasakana fo yade na obi benya wo ne free yade ya enya asem keto akra 15 branches
and wo man Ganema a show overseas Kumasia and 21st clinic wabon sesen was so man for your dear what was the cancer quarters wo Accra Dometama Kaswa Takwa diko fodua enkoko sunyani brekum wanchi tachima nkranza go so debisu dwaboso 21st clinic was nyimini yenko na yenko 21st clinic ne yenko saye ho yade se wa from kwanya na wa frɛ wa homatufo we so 0540 311 311 0540 311 311 yenko ne yakwa akonoma num dibi eyemizo yanum bibi eyemizo na yanum mizo no na enyoma efa ye minimum ebebo yi papa na obia enum mizo na one operative 5G meza no 5G meza mazi force wagi atum enunti enche yebekọ ni akoyi ya ma wo mo se monye bi kogumo paase na monom wapom de hu hia ye 5G meza ena yes ansenkyere ne no ye koni akwa no mizo ne 5G meza ne bidia momra sompa o pub ene o supermarket no tobi gum na teso emfaso umpewe na opede 0246 270 221 0246 270 221 Fresh ama we ni penifomesi konwa na ubenya biato na oso ho ato yenko computer so adwadi mra ne ne abrantia moaten no emetwetwe nkomo Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ane obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic ebeboa Abe Herbal matia kanso Money baba huntrem Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na tia ma wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank Herbal complex e wo pechi no metu wuduru tre the junction wo pe wo so wo ko dank Herbal complex wo nya taxi na plagi a ede obeko wo mu ofidie mo aso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na o manya nduru so a o betimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de o mate de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se say omo ye free health screening okwa o be check pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 Nese 21st clinic womo ye sciatica expert. Okay, amwatatia ena mabaso ne twasuo adwumakuo adawuruma se duru baby na se yakọ ne yakoton mo adwaton de no so a na enwoma enso eka akire eno ti se wote ye ne sa no a
say yade ana bibi etesa no ade chen ya no no abotwi ni trada no akosa ho yade amanyoma akonkan sabre ye ne amoaten abrewati ana na twetwe nkomo e wa homa so yenko na yenkotie no aze ho nkomo na yevdi efri Kumase magazine, the largest magazine in West Africa. A whole sem and ye cano and the enumere yintie abranti a amwaten ene and over say back what is that and I say Okotomoko young Baba say and we one last put our family say say na as Jen did a woman settled the one who am different pounds to really into pound carry a bit more for the Busano. Say drama the young fan and a new cookie. It's the last time of them are now you're too much. Yeah, almost not upon them. What of no one idea for business, no matter for them 2 years to get here. And they don't want to know my better. Not working on the okay, Robona Maria. Madam, see the young boat and boat. Some of them say, some come out of park for 2 p.m. saying, I'm so bad for 2 p.m. Let's do a massage bar in a lot of pay. Is the same bad? Yeah, some we don't get there for the that way, too. Bit messy, and also a fantastic so good. The last time, Bina, Omega Salaya, or said the cabe to Omega Salaya, how a Salakam will be. Anna, and I started into the room at Momo. Me, that who I did not say, Sass of Named, and I want to straight our car get one. And I saw I'm going for 2 games, I didn't know how I'm too. I didn't pay them, run out of the break down. And I say, you say, Brown, some losing commodity, and check. Obama, they are not common. We have to say, I'm going to do. You said you are tired, I thought you are. If you don't say, I don't know for Sompa FM. And I'm not supposed to look at that. It's the son who has not said, let me want that down, I don't know that. It's a woman of the young and yes, and that means they're done. And I'm still down, say, as a mother fan, I'm not there. It's my friend about me. Say, Mammy, my friend, I didn't have one. And I'm a friend, I didn't see. My one makes not so back. And I was okay that I'm found for 2 feelings. I'm so. Oh, the money I can't do out of Bay. You can try to buy you get or just in Japan. And I who you do one, I'm not familiar. The way I was saying, but I got 2 feelings. Now, more about Yabano. And then maybe my birthday can let's talk to my human. Jamikai. Why will be a community cat that will be quite matter. And yes, one come with here. Say my passport to your mouth for you, and one call me the end of my the Edda better. If you bear with a cycle and minimum, then 2 years and a week, and or Belgium. Or Belgium in the end, there's some of the songs as the salmon, as it. Some may cost on, what you call magic voices has them now. Hey, or not, Nama, Margin Quasso, send now. Na yasem papa moaten na azeno ho komo na odie no na ewiase ankasa no panipa utie kasa na aso se na azeno na enadwuma mo azeno no se enadwuma mo no because me ko ho no no the shop nanim na azeno da so on se magazine de e fa se be ubetima ko be nipa be nan omunyina shop bom nti anim ho na da ana tepole ne da egu ho so kan ho nyina ye eka ho ba anim ho na da no akiri anza ho kam se wo ye food akoto ni shop ho no okay nti ayira ne da shop ho na se no yetie ne ne bi kan ho okay hello masana dia no ni mo ibusa no masana so wodi mu na bia o mu se opposite asala ye obi abetu na ha hello eya me waseni na some kind of magic, I'm a father in the court. The 2 Saturday, my lim opposite, my shop, no lim opposite. Tippy for me to tippy cars, they are not comfort, I'm a sir. Tippy or more, look a break down if you jar. If I can be done for 7 look at the cook criminal again. Leaving about comfort, yeah. The Mamiam Simpson, and over here for me, yeah. Today, I'm the class no more, I say let's see. And see, we are not from a catcher say, Master say let's you. Now, Master, I don't know what kind of mechanical here and it's over there, they say me free. Now we are Umberjum. Therefore, Umberjum, because I'm in number. I would have got all meeting Brana and the Mabray qualified as in the Ben. Million Ekasa say, let's see,
no be say ben dem say charge na nyam from me again be some me no he hu who beg man off carry am no carry that off person no go be that say no carry that me da dem ni mo aso wu ni na na ta bla na o dia dem say me mo me no carry that kasa 1 2 as a kasa no be bomb tele for say as a drone na dem me here me why I dia ya power kasa for a drone na dem kasa go kan na come on I don't know the kasa dia no do na ira na o say me too me pad no na o kasa for say drone at obi at o like as a wuru it's not come in pele wuru na I dey na ira na me what say ira na still esi and you say na o kasa for say a drone say the like them me to na kasa me kasa I think you do e fu no obi wa o fe me say you say you pad no bra na so fe me na kasa me say bia Sompa FM I will say who could be 65 million say it's who be 35 million for them to me because I don't know that one the before yeah pay how so you can start say me 35 million amount and the amount 30 million how say o kata house na I don't know mo na me watch my na so some charge so ko say o say card na e do na ka me pay na ade na you na o say me do me pa wo ko ka say me 30 million asema na ba so ka say me say okay ayira hwansem hwan na gyeto ho hwan shop ena neda ye pa wo ho ena betumi ababagye afri ayasem sebe omna samwa mvojo no asem we opani becha ha kasai but me no mvojo me hwa de bi on ade e friend TV on tie Sompa ana FM se wo baabi na wontie kura na obi te ka kyerɛw se wasɛm ne yɛ ka no enye so yi se obetena wo se wasɛm aba TV so ne yɛ ka na besi ne wo tena wo se obi mfrɛw de na de ayira ne hia no e so kɔto se otomfo obobo bi kwekwa na ehia no yenua ba ma no eye better say obeyi na no ne be me betena ade na nya sia ne nsam keka no enye so yi se ofosu me de ade ama ade ne kwam say wutie ne ka se mo se nkode kono no ase onfanto ameboa ofosu maji ano nye so yi de san ka mo to scraps yi o mo fa mo asem na hai nye dade e wo wiase bia ne boode emu odu bia nye maji ne wo Sompa ubetima be fa de magazine dade empro dade bia ho wonfaso enti se wafoforo se obi se ye hwe se we obi ne free ba bia be fa sa de we kwa me nte no ma bia si o enka mo tonton scraps yi koma ye yie batopa foforo ba se ye betima gya ka se obi na be wi asa azon twema papa de na de ekoya na de ekumini se papa kasa ya o kanu wo hanti ya bone voice de papa de betima comment ya se wo tie ne a papa se de di kan yira ye no ana e fa ye no so obone master wo se jajajaj e mo master maniansa ade e che ya wo so wo according to papa statement yes ofosu ana se sembeni adena wanhu na wo kacha brent according to brent right me obi oba be champion obe board wo kasa bia no marry no se memma no 100 a woni pakura wo man no memma 50 chisa wo ba na wo be kana nsa na eden ya keka bom sani ya keka bom okwa bi so papa ya ye board finifie wo se uchi Ghana hanom ye wo no ma bebre wa be ma no oba memma me no ko de de beto from the say ya bono oba ne be ma hyedam azie o fa no Asem Mpe Nipa chese sa no ma no ekeka bom obi ade yira ese kobodua ene mabo usu piso one piece a adai chese wo no asem na ka oni mnya wo ka ebi na wa yi one piece a me de ntama jew sa ade we ya wo fa no me se me ntamni one piece de ntine one piece eti opani wa betra na ka ho a emprenuni enu akra wo bai na wanyam cause na nia bre wotia ya kan wasem ya fraw besinne sim unsia awo fosu na Asem Mpe Nipa wo do ka kosi baabi ena me ko efense ja so me de mechanic baabi me ko me ba ya na nipa na wo ro ka no osuo
nesia me hu baby afa lenti magimiti masatra ka ma ba fia beda akwa be no opani abetra ka na sem se ade ne ira ye no obo ne master man ye wo se na sem no eno na ye de ye tumatuo se wo pabra se omwa ana wo se debi enka njo master ade a chia opani se wa friends me hu o edi ba ye nso asayira ai na dia asem ni Oforisuo be ma asem we wo de kopo anti ebetuma yinam se ai friends ai izo to enka friends nanka emane se ne bayire mu ne hia sabria ne hia samre sa net we net asem aye ken wo de kopo a ebetuma emane opani ni wo tie na obi tie ka kire na se be producer ye ne mu na wa hanom obi free baby free sunya de na samba ya frɛ no say asem no mate na mesuma ba baba bayi ma na mpa ni nwane ampa o faka no aba o ba bu akwa na do di kan no wo ba kyerɛ wasem a na asem na ntesa wo de wo to na toto ayam piase sese wo twan me ye recording ana ye frɛ wo dabi ya frɛ wo opani abetra okronfo wuni nsa no asem opani de wo ka kosi dianya asem ba ko pe de be se yoyi asem wo de kokoto enye ye ye de ko police station enye ye be che Obani wo yede ni asem ye busanga ni ana no yede ni minim kasa waka Oforisuo awu se owusu ye producer ya no so le wo se mi mpoma ye eno wo hinfa wo ba wo nyini ba wona waka fie no eno de mi de betwam Oforisuo de me pese me kan nyina ne se de me pese me kan nyina ne sa brantie ya mo se friend say amoatin ane sa amoatin de say asantidi aja amoatin yi wadaruma kwaku di aja no so abekwa akoye de okoton plot no di ye no say no no na say me different we you different we dey kana amoatin enti men kana bra amoatin bra amoatin me nwa amoatin se wadaruma we asam ba ko so ye o de yan sa obey the host mba jo matewai aja mo edabi kamisan ka aja amoatin be ma wadaruma Shawo yira me pacho wo ba mo da mo tawe TV. Be man free so. Ami be man free. Be man ye di mo du asante mem. Sa. Okay na bra mo aten. Se wo tie ye ne a obi tie on kan kire se ye se sompa ye ka na sem. Na sem no so ye ka na nye ye ene akopa asem na beka. Nipa on ne na nya no ene tia. Na sem na nipa ne tia wo ka no. Se te sa de a ene na opani. Se bo wo ho kwa se wo gi na de fra mo aten wo. One ade ayira no Oforisuo tia asem ye tie fo nteni. Me se me kobo me master man wo se je kobo master man ye me se sa kasa no sa na be ba ho je ade chia o se me hu edi be ye o se sa yira chefo journey to the west o ma be fa ko hwe magazine that dey da wa to guess obi be free baby abefa no ma se nye so yi sa unless any power te ho no ade no wo ho kwan no otima fa ton na so bi na bisa kaska so mo ha mo railway station mo ko anaju ko tutu ayi me se ha na dadibin uni ma dey friend dadibin dadie no den ya sabe producer wasabo manfi na ye ne dadia no den nam dadibin ebi wa na ko me fanko enye so yi se wa de da magazine se dadie se ayira ho na me fa baby na da ne dademo da wa yi o aya wo na o sa branti e fanto wo no waji abo so na yire nti papa yi won fa senku ana keteni wachi se yo wa ya de dabi eso open na de kwaku na mere bi kura no wose wo ba be fa akoso mane na wose mane na ha wa fa ho adwene abrante na ka amoati wuti a bo mote na bra abrante no ni mesia agan so na mesia agan de wo ka no set sade a ene na de na wo akwa bi so set abrante yi kan ye be nwa ba mai wote yi de wo kan set sade ene wo one me ma obi afamade me bo me master man away waka wa far right way master that dey no be am de bato na ayira o e simple sa no kura we se wunni obi amana kasa ne kura ya kagana ganya den wo se jajaja mo na man identity no mo na man ye etene master na sama wa kasa na wo se na duro sam ne ade ne ade master ma me kasa me chow na master ma he mi krom minimo bi ofo obi si ko kobo nipa ne kobo di okoja ne kwesi bi aso janse
ono a wafa na o okoja ne kwan last minute wo mu nyina wi we so we ni ku we no nso ankwada ase tim wo mu nyina wu eti sa no ma we aye kase we pani e wote ne master be ka se wa amfa ma aduro na ade a wo kasa se eno na ye wo hini ade master onya de wo ka no obi ni amoate a won kasa nche no na wo mra ne entrase na ade bebia ne kro bia wo kro po de set fo bo wo mu so matua bi eti wo fa wo de be so so nya sa ano fo so se bempa me wo fa se o fie akwasi Sompa na ye de na jame na o ma me ba me so no ne nam ha o na ehu bedu afa na me amafo bebu mi se majibi kra akwa me so obi de na de agya wa ye de aso o ye de ade agya wa de aso o etu office ade na da ho no se office on timi hweso ya enu an se wo kra na ka wo fa telephone opani wada ma de na da beto ma fa nkwa na yira me de me ni wan asem bia kan be fa ko anu de branch na no kra no wayi ada se tiefo tie sa no ma wayi obi de ade begya wa esese se bin producer wo ye bibi manipa awon nchen hu se me kan se wo me fa nko because me timi hweso wo de wo ba begya me se me timi hwe no a fa ko because ma ka hwe wo se wo fa na nkwa na se wo gya ni si wo na me akra ko ida me ekọ ba bi a ma yi ada se okay it better amote tra ho ebubo nsu onyi gugu na furu so amasa ho very careful okay de na dia yira no ope antimi de kaka metima kan se amote bomodin na bra me nhia abrante abeka sichiri wo ba bia wo gya na ope so kan wo no ye no kan wo a enya yie sente sa no wa madia e na abrante yi de na dia yira no ope nyam na me de be so mawie okay omura samwa na se obekwa akopɛ de na dia yira no onfa nsoso enso no we full stop amem otokoma nti obetumi de bi asoso na ewiase ankasa no so oju obata ba no osu fana de koma ne maame fane koma ne maame ai fane ko na ni no fo ade be mananom titia pokwa bena Oforisuo bedase mechia ofaki ene ne yire onfa dwumedi ni agro kra ana maame yeboa o France one ne nwia abrotia sa na istano ka wono Jackie chia mo pa sister Cecilia osu chia na Oforisuo TV na yetisi wono bright yen ama ekweni Sompa FM sidintia mekasa se obi wonum na se odina semba wo se na yedemi ko TV so be TV so na be kan wasem na so be TV so bi na be cheche wasem se de na me nwom lo ka no so di be mo be o di bi mo abra so na TV se nkuni pa entin chire ho nka se e bia ti so me kwa ye be guma de bi bre be che unsem e bi kwa da nya ne kwa because me kwa me datu ne kakra se wakta azel na uniska wo de mama nipa no ade ato asia na azel ne da ho moda be wanya de bi etibra ye kura na asem wo ka no what I say ye nyini ntum tibra be yi wa no because who di ye adwuma na de ama yi brother wudi mu no mu nyina so we driver ni wo de ka brew to azel ne fa to mi ka asia wafa mi de mensusu so wafa bra be yi wa no Oforisuo ye nipa ye ne wiase no ye ne ne di ye ho bone yo eya metai trasidin na medwina metimu se na adanya me hyeda boye ye nko ana se ye ya baby for ya adwen no akodane Joe Braki for adwen sabim producer because I say semima o ayi me nwia pin na omno ko nanimu a na ye mi pokobra ya na metwene sai eno kwa chazai me kabisi wo me azel to azel na mfanto ase yate Osei edaho matwa de aguso afia yira first one yira second one mehunu third one asa yira Oforisuo ade ye ko be wiase de ye nya hotode o ade ye no wiase ase ya fa ye ho adwen na misisi minwia na me muni kom Sompa FM na mentwini ni wa ye hwan debi ana minwia wo so menye mresa adeno eye wazi pana de koto ade wa fade a menye mresa na se ye kata to ye adwuma osano pa no beta adwuma ye adwuma ko fie na wa fofo no frɛ no
ayam pia be no opeso ontoma ho masa edru die den a you see bibi your friend defend yourself defend no so defend no masa adena enwura anyu o ani ya ntwene taso ente dem chota se dabi o se ofo obi ade na sa ade se de no afoso ka no woji obi ba na so osu a frande koma no enya wodia na se wo yo adwe se ode ne to wo dem wo mpa no so me na su amene ni ha ni wura ne ba no e okodia obeka wa no beso enti to da musum na ne mo woji obi ba na onsu a osu da se wankasa ho be dwa okay onsu a ene je se ya wodia mo frande koma no me da se oh enti to da mo ye mu mpegya mo kakra mpegya mo kakra ni na mema oh ade wo ye wo die na se hunu sabi mpedua sa ne kwaso no because oba frɛ no me ba oba frɛ no so tutu ayam piasa ade eche no beta adwumem na odin komo we on fo ma sem kono ha obedi di atem sam no titi mu ko di atem ma se drum na bia brotu bro obo kom na bo brotu bro oko ya na ibadi yanko oh yan cha bon ba to da ya ne mo ya se wudi wade pe kura wo ne kwabra na egie ne enya ne dia nso no ogie ogie ne kura wo nyi ne boko no wo se boom ne ana ochinchim nsa e boom e no na man na ye makomate no eto de supo no de ya de na ye ya ade be ches kwabra ne oh ye ne masa ne ye adwuma oh blacksmith we ne na adwuma fe pa ona tadan wewu e fa so be na onyae sa 45 million ni bidi butom no se woton se ayeda e wo hene adene de eye wo ho na adene wo untimi ntwi ho mfrim ana wo susu na wo de be ye adwuma ana adene so da wo ho wo pege free abonten e de koto dem e de asieyi eti ayeda de a ovosio poko blesi mu sei mi si mo hwema ne ye eti mesre menua no ba bia wo hye bia no enyo odwesi wo sisi nipa no da bi krobi wo krobi to so edidi jani ni mana na mo enyo wadwe se bia o wedi abatwira di eti wedi amafami ho eti memfi no oye kra na mesa so ye na action bazifo binum terms we meye na action dabi to bo ase won share premla na adwe nye obeki kawro frof to bo ase ne pena de ma no enkonkoye se bia o de katakata bi etwa fa so ama waka so ye de ope fana de bre no enya wo dia fana de bre no na mutaye sana emani padwumbo ni beni padwim mesrasa ne yire na ebusofo tia famle no sade mo ya ne mani pay boni ovozio medase okay abe herbal clinic ye ko ne akose ho yade ye de aduaba no na ye de na haban no eni nubra no eni ni hin no asayade de a abe herbal clinic ena nwumire mekanfo na mede amawo na sadia amafo esinim abe no wo bona baso eye papa wo Ghana memha utwa bosompo so abe ne fans nko a efri se ni nuro ano hye ano nam papa eno ti na dodo no afre no Dr. Asampa Dr. Asagro the sickle cells doctor mamia be asem ena meka kirewe na mamia be se meka cho se a low spec count bema we nkwamwa ano aye mere enu ti no eka oba no a odumi enwo na chese nkwamwa no ko boost no pagam mamia be ene betumi aye saade we edi ama prostate no ehwo aka ye kwa mamia be ho no wa ma waduro abibiduro nko a ena mamia be wode esa yade enam sa yade bia ye kwa mame abe ho ye kwa na ye kotu ase Dr. Asampa Dr. Asagro diabetes hepatitis no fibroid no dia stomach ulcer yenko abe heba ho na anikasemo wo mu ne se bemma mamia be city ne nanwume tie da supreme ni nyina ene se de ma wo ye bemma prim na ugira wo na so no se ne size no eso a mamia be so be pagam size 1 de be ko size 2 a size 3
3 a odobeko 4 wo biem mane kosi 10 ene 15 kro betumi biem na wo de amaw saa no de e kama no atu say yes energy wom ahodin wom amame abese men ka chosa eye penis enlargement wo bi ewo ho ewo na ka chewo amafo dodo no a na ebo mame abe abaso so amana wade aso saafo ni nyina wotumi ekoda na se ni nyina ene se wama onyere aka wom ho efiri se dodo no a se mame abe wama ma no so ani agye efiri se omo pediribua bi a emu adrin ye pa eno ti yenko mame abe ho ne yenkosa ye ho yade abibiduro eno de sa yade ye de aduaba no ne de haban na sa yade de eye tano so apatapa eho na be herbal clinic wo na amanfo ekosa wo ho yade tano so apatapa new site na yenko ne yenkosa ye ho yade mame abe si na sentem wo ko abu ni nyina ne se okokọ ebretrom ekote nubra no na ene haban no wo de adufofo bi kura ba ene se okọ na so ya ene obedi sam komo na chew wo kyerɛ no pa mame abe wo bie na pono se obi biada wo yade biada no wo mra na so ye na otu yade no ase emfa emam wo de o fan fidiem wo twonso wo twumoja na wo de fan fidie ne mu dia ɛhɔ no obehu yade no poten no de no aduru amaw na nya se obetrase ya oka ya de no de aduru ne maw debi ode wo fa emfidie ahoduom maame abe wo mfidie ankasa wodi edini dwuma ewo na so ye se wafom kwan dia wo kyerɛ no pa frɛ ahomatrofo we so na wo mo nkyerɛ wa kwan no sɛ de beya osu betumi akosa ho yade na watumi akɔ unwuma so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic Mami Abe ko ne kosa ho yade sɛde beya enwoma betumi asisi so agyegia so de ama efiri sɛ ama me ne wanse na eye yade abrewatia Ofoso bema ma yemfa nchia kese ma Mr. Gabi ene womoti na Gabi 1 womoti na ene ya woda omu ewo UK na sanso na Mickey Darling ono so ewo UK abrochimemo Oxfordshire ho ena wotienti ye ma omu nyina adwomo fa program ni agro Mickey crowd make say ohwe ye dende do ne Mr. Gabi mu nyina ye da wo ase na ofoso bema ewi aswo we no asem bia ni wa emfa ho a ebebo odin di afrada na papa ya wo ye blasmiti ye ramu atin se otie ne a ye ka kire ni se omomodin ano fo na ni nkyeremu Sompa FM hasenum yakopon ya adoma wo kyena na asem no se de entiase na opese yetie ne yenya enhu asekire ne yi ana sentiase ne yi also Abrantie can send for no so some work no Abrantie so to for 45 million. That is 4,500. In TSA one for says Kanamra. Also according to an Osei almost say 6,000, you know, almost 35 million, no for 30 million. So which is which? And Asem no crampon according to Bemeya what hey. Also say the cotton shop, say what they are cotton shop. One also saw HSS no crowns, one also on Peja and found cotton shop. ATM son say, now where more barber fags now no can say, Nina ye case cania diano. After all, you sika, I didn't know why my grandpa mamma Peja the name for ya da wa ma kwakofo ye ne we say dia ba beto omuntem yes ra no asem we say ye ni di free mu ana say ye kasa nye ono na ade ne wo ne nchen a enye yie ade ne de say da ho no kwan bi so na be ma we say ma mehwe won so fon so kese a be ma ya wote ase no mo ye no se wode wa de akoto ba bi wo si nipa ne so obeye nti da ho saa na so yi wani saa na da ho wo so wa ma watch my sika bia watch my fee say bia wo fa watch my krampa ma na ada ho eno kran so na Ibrahim Watin the shop satam na the shop be ne shop eno nje se da ne shop ye bia onyenim size no ya ne muodu eye kese enti edenya bia nipa ba akwa na se mienu krampo no bi omu ntimi mpagyanti no eno nche se no na nche se bia obi ntimi mfa ade no enti enua be menfo so oye ni so no so gya ade no to wo saa wo yi nani saa ade de damaze ade de koye adwumenti no na ho saa next time bi no se na ade kodi ba bia na so de bibi koto ba bia eya wo ni e kire bra no nkɔhwɛ
se bia wo de agya obi se ba bia da no eda ba bia eye ba bia sefata bia se bia obi ntimi mewi ana se bia ensu ana sa ade bia ka de na ebese no bibi sai ntimi me no ba ye ka kire bra mo aten se ade no ba bia na da e no mo so mo ba be fa asem wo bia na no e wo telephone so ka kire wo no mo se wo mo man na ho no that means so de kwa koto ba bia no mo ama ho krampo na ye bisa ade ne de free nsem and I said in China, you be set free. Because upon in them, said that what there be a brand here, you say, and so ye nanny, and no man, your mother is more barber fadiano, and a da one there be a beton and will be a fadia, and can blam what and can whom more musa. But some cast some more barber fadiana, was so first of all, was so or barber fanadia, was say, oh. TNT near dear, move a crampa higher number sadia bent on there be a quabisono, I drain pana no deka. But I did not you and castle of Fabati be suffering the whole because last someone will be an anoka say, I did moment in the Hayan and I may fuck to baby a year come on. Almost so dreaming said you also for me while so according to Unchemo de Mayani. 81 also we say when Wahala we say when you are one akoso. Bra ye friend is what you free more in ye yenteno. Yankasa wafa nemo. Saira eya won saso ene nam ya eyira yenti no wo mrafia se ne nyina yentena se se ne baabi agyekyere aboa no na se amantam aboa no ehwa na yesane no o meka bibi pa bi ne nkyemu papa bi enkyere ne nya ntiase ne yefa baabi a wose ye de to no ye fa nto se de be ya efonso mama ne nkofri ntonto fo so be ma me fa me de ntia ye hia no wa hase no o mekere nsem nkyere ye me da okay amwaten mazin also a blasphemy otomfo enti amwaten ye besre se ewiase a ye ba ye no anobrebre ma bato anobrebre e ma bato eduru babia uye nipa eduru babia ma okotodwem enye mmere kakra okotodwem enye mmere kakra na anobrebre e ma bato so nim ko ye kujawo azano sesia no uyi hu firi mu a enye yie se azano e wo ho eye na wo se ebe me na ade no bra na be fa ko na adwuma a wo de ye so nya me fa ya me kura ma ha ye ma ni wo chiman wo ha eno de no obefa ko elti sesia ade na yira no no ono so pede akwan na adwuma no onkwaji mfiri wan ho ye yi udi mfiri mu a enye ye ekwa bi so ye tumi nyu udi mfiri na pana members akasa ya form die nyina na masem ameka kira moaten ne se ye ka mazin a ekwa bi so no mazin fo mo fa Asem Mpe Nipa dwumadie ni agro empanifo tie wo mazin pa Master Musamo zone 18 chairman ene panifo a zone 18 omo no omo fa dwumadie we ofa kemu yom fa dwumadie we ni agro se ukọ Master Musa ho a ne soro ho no az akase nyina no anadwi ni nyina gu ho ye Musa se kromfobia koyi bi pen se kompani sadia enade gu magazine nyina no ka ye ntumi nya ho emafie mazina hunu sa no ho ye kuro amanfo titimu a ochimafo so wo ho eti amwatie azano a wo se ayira no se wo akase ebusa o se ye mfam hye hwan ana hwan ho ne yanyimfire wo de yasam kase ayebusa o enu ti no pani akoyo fascinanti nkuro se umia ne dia ye ne ya wa mia so ane 98 mazidie ye ya yimfichire he enuru efiada na ye nimpanifo ne amwaten hia wate na mi wogidie kase se ahobrasiem amwaten na nkasa no wo kire obaba fia minim de nti amekasa mremremre sa efisem pese ye kayiri bi asem kire no enanwumire me pese amwaten ye kayiri bi ye musa no se kaye wono akobeti ase ana me pese me pagya mene no mesre no kwa bi so mesre ni pi minim se di ositie
nanso dru baabi a mazinfo no ankasa no uhu wom saa no wom bu wom ho iti akwa bi so koye ho katebone kofra mu a empanifo beyi wama iti ko akoma to yem na kyerɛ ne amoateni nkomo kakrawate na me ogidie sɛ abidru Asem Mpe Nipa no sɛ nya aze no de bema wa odu sika bema wo me ogidie kɛse saa wate kan akoma to yem dwumadie we no ahemfutie mpanifo tie me ogidie kɛse pa nti nyame adom a ochena obete yenka kan akoma to yem wate Yaw Apau Electricals yanko ne yanko wo ya yefie ni nyina eye Yaw Apau na Yaw Apau eye kofa bai ema signal cable na sa signal cable eye wire obi kura be ka say cable na ye de ya eye wire ye de wire yefie no eno ena baako ni din de saa no eye signal cable kofa by eye Yaw Apau na signal cable eba wo mam ha no na ewo tema ene nkran eti Yaw Apau hu se signal cable no enepa edi efrimu eba no se wo de wo ya ufie kura no a electricity bill no ekofom no ena Yaw Apau se debi abedum asante abedum kumase ye me de bi be komi krom ena Yaw Apau Electricals okofa bi eba kumase na wo ba kumase no amanfo asom efiewurafo asom electrician fo nyina da asomu a sabre enunko a ena wode ewoya wo fie ma men ka kire o se enye woya ne woya o debi enye woya ene woya kra woya ene signal cable yenkotobi sede beya ye fie no enhye efri se cement to ya blog twa eya ye mesi sika na fomo na wokoto woya bi na kwahwe fie na wokoye ana wo bai eno ti ena kofa bai ema signal cable Yaw Apau se eje kopanko a sa signal cable no eye kopanko a yentobi na yemfa eni edwuma omo ahwe Ghana woda no ena wode aye signal cable a amanfo atu ede aguso efiewurafo atu aguso sa na letishefo atu aguso eye koba so kopa ankasa na wase wudi 2.5 mm no wose wode connect air conditioner ebonyunyunyunyunyunyuno duru babia so wo hwa na wo fia obo se wo piapia hwene na wo piapia hwene ai se de fie ho ebehye no wo ya ne de wo ya ni nyina anye ma me kan che opre na nwumre wo ya ni nyina anye so obesesa na sesa no na fa signal cable egum eno ti ena Yaw Apau akofa bi aba wo se me kan che se wo de signal cable e wo ya wo fia anya 200 years na edaso egum wo bie so a eye mono efri se enkan so enkanja o manfo dodo no a ena eto na odi ho adanse standard board adiatum energy commission so adiatum eno te energy commission for crazy so say senya signal cable pa so obetwe hoden efra kosombo no wode ama no aso nkania no debi enika sema wom say se wo de signal cable e wo ya ofia enkania no ano ye dene electricity bill no ano kofom enye no nko ano ton wo se underground cables and transformer hodo pino a wo ton bi e wo na kache Yaw Apau se men kan kire osa e Japan house on MTN no ene di hwani mu RCC taxi rank o de nyame e hoso Yaw Apau e wo ho Yaw Apau se wo ba MTN office anim ho a ne maya me bebubo ifre if so manfo bi e betumi di achenchena adane wasokwa eno ntimi kan kire se wo frɛ ne ma no a na wo ma obi ababa be hia wo wo to na dɔso a wo de kwa akogya wo saa e na wo to a na wo ka se Sompa Oforisuo bema ho ena wote ya obetew so abomirem ama nyoma akonkai ama papa eye wo yade a na eye signal cable ena sabre ye kamfo na ye de ama 0246 905898 0246 905898 eno eye Yaw Apau ne ma no ebino no 0543 934550 0543 934550 yeko signal cable nefa enwo ya yefie yeko ne kotua ya de ase fa akwa wo kwa
o de yado ba fam fidiem ansa ne hu yade poten ne adi enuro aka ho stroke na achewo ye wuntumi enante empa yado to so koye no wanhwe ye obafu se yade ebetumi akon bema untumi enwo ama nkwabo na ano aye mre ye enam sa yade ekun na sa asupritia na clinic eba ye no adi emfie edumiensa ewo man ganem ha eda so di ehim amanfo achi wo atum wo bo wo abaso eye Dankeba complex eno na mabodi no na mede akere no Dankeba complex ewo pachi number 2 said wo manfo esi ebo wo mudin no efiri se wo munuo no eka wo munuo no eye adwuma enye nuro bia ni nuro no ene dank nuro no ankasa na ba bia to no tu nuro ewo man Ghana biada ukọ dank ya ubenya bi ato chemical shop ene herbal shop bia ubenya dank no pani bi ato na wo the dank proker abegaso etu sisi yade no asem sa ana dank antima s in 3D madedia said the duru ba bia na honam aye hyehye no wo tu ase wo the antima s no ebetu in 3D madedia no asem dank stroke no eye romanticism sasabro no hie wada we de enye o enye ntiahututuo wo so a eye dank stroke na obeto na de tu asem dank phytocare no eso ebeboa wo ama koko no wo yamu atim no sa na dank vino no wo ne phytocare no mienu ene vino no ekabomu a ebetu yade no ase ama koko no ase atuprim eye dank nupa no na mekanfo nam de ama wo ba untumi ntibini bema so so ntimi ntibini na aduru ba bia ma no kwade ya no maye memobo ukomu deda konka bema bia entumi fro honya akono dabi already abeto so paadia na giso paduane papa bi di na aduane si wanim na don sa wo mu a entumi emwa Dankeba tonic na mekanfo nam de ama wanwumire se wonum bia ubetumi atibia dim obawe namwate bema titibidi sankwai ni nyina ne se wonum ebetumi atoso se etoso dia na Dankeba tonic eno na ma no so omonomu a ema omumu yedu na omo afro na hyehye kama bema hu wo mu a na omo toto sese no Dankeba tonic ena ye sansenkyere ne no yenko party number 2 eho ena Dankeba complex na nwanwasam no oye no wo ho emfidie se tam ena odi edi ne dwuma yenko hye mfidie nim na endoso yen na yehu babia yare krono ese ne emfa dank nupa yi bi enka party number 2 ena mekanfo dank eho ne na so ye no 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 Dankeba complex na mebobo ni nupa ene de otumi eye ekire wo no okire wo beye adwuma wo bie na apro no ene ntije nkopachi number 2 ne enkopa Dankeba complex ekire kwan na yentu ye yade ase na enwoma enkonkai emfa emaye na de wo ba no enya atenase de wo ba no enya atenase ma me wakwa aba yehwe yakatananim buffalo yakatananim kama pa yakɔ no mizo sa mizo no amanfo agya tum papa yakɔ no mizo aperativo enso eka ho mizo ba ye no abeboa de sie ne pi wona woto apon wona badinto no so woto no eyiyo no nyina nda eye mizo ene 5G meza se wo kwotwe ni mu a abra Yesu Kristo ehira insano so ene patane so no eno sa na mizo aye wono de wahira ne ho so dada efiri se nipa ne do so se dienara se mizo ene 5G ene aperativo no ewo ho a yetumi ede sebu enipa dodo no a na se wo pab no se amanfo ba ho na watabu sa mizo ene 5G meza ene aperativo no dia na baby e wo so obefa biem eye Sompa TV Sompa FM se wo ba ya kache ne panifo metrase abomirem mizo 5G meza ene aperativo no wo bete so amawo na watumi ede akodi udwuma yefra e wa homatrufo we so 0246270221 0246270221 yamra nyamato aperativo 5G meza na yemfa kodi adwuma sede ye be ya hoho na eba no yenim entimi enkogu ase ma mememe wakwa aba ya ja oba panempom te sen na mi adum na so aha de wo ba ani bre so
One say was ya brefra no pa betra ha. O fro stairs e fru sane nyina no eya ni bre. What ma say? E tik work kasa ni bre so what dey mention no. Ye fra wo say. Okay. Bibinti. Wakosem ne say awde abeda Asem Mpe Nipa fitia no pa bizia. Na what did die? Wabre wabre asem bi hawo nyesa pa se ro si ba hantem no mi akora no me wura ho pa ade na aptowa wo de abedan se yemwa wo we de boni bi anim abrantie bi ne hu mi no ka so ope be wale mi abrantie din de sei wo de kofi mpacho e fa hena kofi ne tie kofi no na minnim no wo atonsu okay yentie o eti ohun mi na o ka so pe me de ma mpene was me pa be se 3 years no timi ba me nche wo fie betena wa bet ma ni na chi e fie ne say no ba wo dem nyina wo bet ai wo tim betena me dem ma me de ni din ko ma bet me ni na ntwempena ma ni na chi enti edidi mo na me tu free e honom ena mkotena ba bi fufuro tim kotena ba bi fufuro no fanse me tu ho 2015 na mkotena ba bi fufuro enti ma hu ni biem up to 2020 na yade no ba ye no ho e be wura 2021 na ese yade no na ekofom no ti da kru bi na mti ba bia na wo betwa mu no hu mi na wo frɛ me no was na haso na mso madam fude ni person enti me besra no ene wo so sa na okutakuta no ma bi na mse wo ko he no wo so wo si dan bi wo soro ha senti okototo ho no monti wode ko na mse okay enti e ho no wage me number no wo se me number na free ne phone so me so na ne number wo me ho bet me na me yi free me phone so me delete ne number no enti wage me number no frame me be 3 times bi wansi am frame me bi ye nyina ye tie so me ma me san yi number na san be di me ho ne free me phone so because na me nye ready say bia ni nipa ne benanti ndi mi yi ni number no e send free me phone so enti enu amu eche am ya be si 2022 mu ya baba be 2022 na ya de baba ko 2023 mi kura na metu kwai enti mi wa kontuo ma na me nya call be se October no na mbusa ase hwan ni ene oso ye me kofi to kan ya kura na mi hu ni pakro to kire me bisa na wo kire me anu oso ba bia na mete no okọ honum no onim se bia me dan ni sika asante ko ba betua e bia mame na okọ ho ni simatuo na me se an me ni hobie no oso na se be de no hu me na me so esi ade me nyamai no oso enkomo no oni me di first so pe me na me so me wo kan ye no ma ampene enti nya ade amese apene enti abrante no ko so ni me di nkoma October num sa afedie ofrem kura du babia na madan fu ni dia mu obi edu babia na madan fu ni dia mu obi enti me ko so yes ade na enti bo ha mesika che ne se bia me kodwo ka che ne se me ni ho enti edu babia na afedie mi sister mu kra ya oms ne nipa no se on nya na adwene se o pewa ka wa fra wa che nti wo de ko because de wi nipa na si afra wa afra de timi se ne ni abre se o peso o warwo eti wo si me mra na mka che nso me kra me ma me kra nti apo na so me mra na se de me si ka me ma me asem ne de o pese me ba na wo ne mi nyina akọ ne kwa chia me ma me na wo ye me ho ade na me sisa na wo si na me de wi wo si ka asem de me ankasa me nji wuni afi what the pressure sana you see march no say march no kra pa yi na me imagine say me ba na me de ba nti me imagine say me ba no kra me ka say o ma me ka so o ma miska na me famra me ka no pese o diska no ma me ti me kan ya bread ti me de na me imagine say bia me so me ja me dan ho achi nti mo ayefi nti me ba be siesie nti me yes me be pagam bag ya no send me 50 cedis na me de me tina kam na buy nti me ba ya me ba be du ye me be du binada ukuada ti ya wada na oba be hwehwe me o frem na me kire ne ba bi kura me wo na oba ye na oba be hwehwe me nti oba be hwehwe me no emu no na obisa me oba me dem no wose na TV we na me so mini TV ase nti mini TV no wose na say Kofi no ba wo dem me pa cho oba na TV moho na TV moho
Ena obusa o se na TV we. No obusa me se me TV we. Okay. Ena me so me ni TV asema ya me ye nyeye. Ma bo ho kasa ntie se me kasa me sen ya fa so bi ani so nti me de maton no kwande. No so okay. Ena ye ne bra bi ton bi nti obebusa na hwe. Ena me see you. Enti okọ ni Friday no was ade kyen no san bai no so. Wa frɛ ne bra no akɔ ne bra no ne bra na akɔ akɔkasa. Enti ne bra no si TV ni 2000. Nti me man iska na mso me die ukase me mu 1000 kura minya na why you ready so ko to TV me nya ready say me kwa ko to TV me nya ready me na ka so ko TV na ba na ka so ko to abechewo anase ai wo so kwa ko to aba abechem so no ane bisa me ubai man fa TV asem anto nanim because ubai no hu say TV e mo me dem na wo bisa me na mso me chire mu sa ade chire no e no o se ne bra ton bi ne bra bi ton bi nto kwa ko bisa nti ade achi obesia ba na msi yo nti ade achi ye no ba ye no so TV ni 2000 na mso me de nya ade a menya ready say me to TV because me ubisa me yikura menya no osesa no ba ko TV nti no kura ni nyame anim ni sa da no ba ye oba anwumre nti oba ye no wanko oda me dem ho jana anwumre no ba the TV no ba wa enu na no wo say wakɔ ade wakɔ bisa ne bra na ba enti oda me dem na ade afedu wakɔ hu ne bu ajo enti ade kyenye no wose na TV no o ka chen so ope so o kan say onu ana yes okɔ akɔtɔ abemo afedu wo so gitum so ope mesumi send me request say me pe TV na o kan sa no inches be na aka so ope obisa me say me pe inches be na so me pe 43 inches e o kama aha 43 me buy me TV dia me fa me nunca TV ho asem because ba bia madwene da kra na nye TV asem aso ba wonya bibia nhwe enti me de me phone ne tie bibia ajo enti e ba sa no na ade akyenye na wo se wo kɔ da bia nwumere no so oda ho ma ade akyen enti oda ho no emfie miensa no nyina no wamfa ho ama no tie me haye o mpatwan o yire so o so wo mpɛ no mpatwan na ukɔ ukrom u sister fo nsi o wa ha wa adwene dodo enti no tiase ma no enti u sister fo no kan bi ma no ho o mu kan bi ma se no wa fresh 7 months enti u sister fo no kan dia fe dia wo prenso se ka apɛ no se o mu kan se un so ba dia ye de na what na was enti ye de na obeware enti nipa no waso wasachira na dwen me ye memra na opeso ma miska na me de kokwan so ebi kotogo na mkofa no ma na dwa me pese mi di because e ho amete no fa so bi ani so enti one me ka sa enti dana oba wo sa Friday na busa ne se na wo la so ka chem so wo store Roman hair store no fa ana so store no de no kura ni nyame anim ni no wo ka ne se be ya meba no de o de ama na enye ne dia ajo na enye ne dia na ye oba bi ofa no a woni ni eja na ye sa oba ne dia na wo shed se be ya meba ntinam wo do wano etutu mi we ntina na because mi anka se mi nyiwu ni mi sro fritete mi mpese mi de we mi sitie no mi bu me ho me nya basabasa me mpese me ya de bi a e be ha me ene ba bi a mete so mi obi ehun se mi de obi kura mpo ba bi refi hoda enti me mpese me ya de bi obi a obe ba wonne na de be chi no ama me nya sa de bi me mpese because ma tenasi bese 8 years mi no obi a enante entena onu obi aso na da mi no obi anna pe problem kama 8 years na chese be ma bi afa no nkan sa na just what na 8 years no enti dana nwumire na oba ha no da ho me pa twan bibi ko so me pa twan 8 years nyina no bie so ma no me pa twan kama to di se o asre asese se die wadika wabie prona ma no to awuram wa bie tampono we tampono ajo tampono enti oba pa ubie tampono no ma no mpatwan enti ne se ne fie nwotwe de anwumre no so ani je kakra se minister so ani je enye na ni chese nipa de no ne terms ye no ne terms ye fe ne twintwintwin no ye fe say twintwintwin chese ache no twintwintwin asi twin ajo twintwintwin asi twin omra sama na eko na chese anwumre de twintwintwin no asi twin kama enti oba anti o the TV no buy
nti ade akyi no na wo ye ne se ukoto TV na ba na wo se 2000 ne de ya wo bra wo kra wo dinka akwaji ni akoma henfo mienu no je eno de membisa no nti wo bra no bese ebusa ase na obi obeto TV mienu na 2 na nsia de wo se ba beto bi ma ye de nti mi mo scan bi na msi minya na so wo sre mi anam so mi niske bia nti se de no wo sika na ye ma niska wo mi hu nyina 500 Ghana cedis ena na wo me phone 35 million 5 million ena me no nyina ko mobile money ena me ko yiska timi ye na me de man se wonye nsoso timi de man wie na me hwa mi nya 1000 krant aduani ni ena me ye ne se de wo ma me emu 100 cedis nya sa me wu mi nyiska bia ni di na no se wo sen na wo ho a ogi bia soso so was 2000 enti 2000 15 ho enti sa me kura mama na 500 na che so no di 15 ene be soso enti me ma no 500 no na me san si de bi me ho be kire me dodo na me gi mu 100 cedis so 400 no ko because me ntimi nya ade a me nya ready say me kwa akoto ade that is say de okofa TV number okofa TV number no ye se bi ho me ni bi ho na decoder so me ni bi ho no ye so obeto ni nyina e de aka ho digital ai decoder nketua ni de ni obi ho we de na onya digital TV onya digital TV ayo onya digital ti je so to decoder oyo to ka so de decoder ni nyina bi ba decoder nketua ni de na me obi ho ayo ti de bosro no eno na na apampan no ena no obeto de aka ho ena wo se me mie nyina yen kona me kope minim obi obebo na me so minim obi na sesi de minim ne number ena ase ne me mie nkona me nko pen pakro ne number na me frɛ na me de ba ya na oba be gina so aye ana onya hu oba nim kona na wo secretary enti na wo di ka bodish ni matwen no enti ma me ne ko na mko gi nipa ne number na so kwa Sompa ma hwɛ kwa ya afi na nwumre 7 abo 7 boy na me frɛ na obi a wo so di ade e ba enso e bo be 3 mu ho tutu no frɛ me se nipa na wo ba be boy yi ma frɛ no ena me se me nyam frɛ se me hu na ade na me ntimi frɛ nipa na 2 to 3 mu ho no eno eye Ghana time twɛ na yen kɔ computer so adwadie emra kakra wate 2 to 3 no de na che se on de Ghana time na just ade akosan ade kosan yen ko computer so adwadie emra wate ko me bia bo mix 25G as a papa say very cheap utimi fan ro utimi sa de fridge pesa po bodi wunya no so ye very key oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no 5G drink papa Sompa FM no be few and the drink yes also when the juice as a papa ne dia chaye dia ba the real chaye no be dalega e do bia la le taste ya ba blood di damo nyan no fa pafido on the show why you think it's a joke filimia kasiju kai mizo osan ne waje atum ba bia mizo no 5G mami na boku na doso ama mi hu pokura bobo mahura som eye 5G samba ko pe abawiase now let's go off on the show 5G so I think okay dia santiman agia tuma ya Sompa Asem Mpe Nipa na eho na be market chow obeka cho se kansampian campaign na asem wedie mu owram na efie nwotwe pa de na ka sister wa ya de o wa ya de papa kwa kuzi ya on your friend say efie nwotwe no bi so no tampono no awa bie tampono na se ko ba sa no na ye ne de ko bi so no eno so ye de anu ne gan twentwen okay obra samwano no twentwen okay anu ka na ha wani twentwen na je say ayode no odi ashi enfie wo twasem ketwa anu ko twafre wo twasa ayede ya na say ono twene uzu yi bema pro na dwan ne kwadu asin na dwan ne akonkode bema na dwan ne abai ayi oba eti aden akwa na hu na dwan de oba pa enti 2 to 3 no 2 to 3 no frame say nipa na oba be ye adwuma no ma frɛ no
na me see hu oba ni my secretary me ntimi mfrɛ ni sa because on fa de ni my de ni makwa akofrɛ ni pa kro ntimi mfrɛ no ɛna wɔse a me de me mfrɛ no na me se me mfrɛ no ɛna wɔse me mfrɛ na me se what mate on do on famra mehwɛ afi na no ho yɛ machi enti saa Saturday na wo kono ɛna ɔyɛ ne sɛ wɔsrɛ me a me ngo fufuo ɛma no enti ɛma me no aduane no Bokoto TV na ba no ase anwumire mo behwe enti me no aduane no fufuo no wɔbɛba 7 na me frɛ na busa ne sɛ na wo hinfa na wo so wotika moduru ha ame me bankwan no so mpatwan o de prekasa tum mpatwan na nkwa be na ayeye light mpatwan na ye ewuram nam ewuram nam na nam be na de yi na ye wotwe Uma twete dem. Utwa kakadosi no. Yenyina. Ah, emu echirinko. Utwa kakadosi no. Kadro de me de ye nkwaye. Wodi ah. I don't know this thing nam no. I don't know this thing. Na ye body fufuo ho. Mpatwan. Hwe. Wi aba no. Ye menka fufuo, ye menka di akatego. Ah. Menka fufuo. Body no wi aba no me boa. Ena so twa. Eno de na oni aba no de ye enti no. Anya ba mfirim. Enti wo fufuo no si ho no wie ye no. Enti mi wo fufuo no. Ono baaye no se me ba no me de nam ne baaye enti na adwene nyina ka ho. Eno wo me ye kwanti de adwene. Akwa bi. Wotwe a wuramu nam wotwe pa wuramu di a yafo na adwene na meto amane kura e de kan o sa to odo ayase na me de ye akwa bi oba odi beef tum ba to de bi eno na no ono che o ka kire me se ya me fa beef tintin na me so bi kire se anuma Mama na na usu ni me da na ye den. Beef no kan kwa no dia awie. Awurade Nyankopɔn. Me beef na me mpentira. Me mpe. Kwa ku yenti akire nkomo no ate. Yenti. Abrante no wadi sister yewu. Etu awie fufuo no. Wie fufuo no. Wo beba 7 na me friend bi sanso wo hene wo se wo metika maduru ha. Me hwe ya wana wata ene wo frɛ me. Na me se na wo hene wo se maduru na me ba bia 7 boy aka se wo duru no wana se so wo se edu. Unka no kro to wo beba wa ma ne fufuo na de kye so. Na me ko yi fufuo ne tugu. Wase no. Na me ko yi fufuo ne tugu ye. Enti me ya madwene se oba magyi misika. Enti wa ma biem 1 week ma huni biem 1 week 3 days. Enti ehonu mu hotama na me so me nyamaye nso no ka kire me se ni nua bi ewu enti omekwa kwenti me baaye no ka kire me se ye ni wo kwa woni me nyina abekọ na mahune maame ne nabusuafo nyina me so tama no wo frefre me nyina wo se me mra no mfa me kwa chie ni sister nom wo pese me nabusuafo hu me no so free kuro be so wo so free ni maame free techimantia ana ne papa free nsoko okay ene se techimantia wo techimantia nsoko de se ha ansoko bono ni mo nsoko okay yentio nti wo kwa ye no wa ma 1 week oji sika ne Saturday no wa ma 1 week wo ba ni 1 week 3 days and the ba nti wo ba no wo hye ayi atale top and down o kwa kunyo hini ni nwa be ma no no nyini ni nwa be ma ensoko ni ntia na ensoko nyini nwa be ma woni mo bia wo nyini nwa be ma no wo de bekom nyini nwa be ma bekom ajo so bonton be nyini nwa be ma no ma mi yentio nti wo kwa ni 1 week na wa ma oji scan Saturday no wa ma enti Monday ene wo frame say wo ma yaye na wi no kra wo ntwen mu akonta ni nti wo ba enti me nu afufu na me se me nu afufu ba sa nu afufu bi afufu ni say enu ye meka na so wo bit wo se dey Dere papa ye say wo se say ana wo se
menua fufuo na wobetu na mse fufuo ba kuna menua na ye meka ena de na so mba bedru ye na so kura menua fufuo eno so sa fufuo no ba wo se ma mfa anhye wase fa ne me ma mfa anhye wase na mekura me aduane no kura na ba nche ne kura mpo enhye da nyanti me yini nyina mama ni bi enti fufuo no oba wo se ma mfa anhye wase na mse fa ma mfa anhye wase na oni dia na ndie mdi ma eno so ye wuram nam na bia eno so ye wuram nam na bia enti mande no na asa frame se me nsa no afufuo na mse me no afufuo na fufuo na eda me no aye no wa ma uma afufuo ne se ne sande nso so ma ye nkwai sande nso me ye nkwai enti me ye nkwai no me de nam na bi na ye nkwai enti na nkwai no bi aka ya me ma de so nam na bi na ye yo mande no me de benwa Monday me am de benu aduane edi nti Monday no frame sa asem no afufuo na me de nkwan no enu afufuo na mo banche wo no kran so de na mo mankini me ba no me de mankini akese bi bai atego nti enu no de menu a sa mankini no na wo bai na wo ba bedi nti ade achi branda na me ya me so na ko na miske binsika ka mu na ya tresi dis na me se mam ska ngoto aduane me kaka wosi niske bi me kama no mas na me de me tresi dis ni ko to kuku na be no me na aka wonti no ma yimani ma ya ma se because me the way wosi ye no o sa me yimani kura mpo free ni so ti me ya na ase me ntokosua na me nchemo na me 1000 kura me ni bi na nti unipo bia waba me hona mse wan cedi kura bu se me menye bi ma ti wote what ma ne bo be 10 something na we 10 cedis edem 8 cedis se me ntokosua na me nchemo me koto okosua 2 na me to bread me so na me ni anwa nti me san koto anwa me de bechi awa na uche me anam chie na me uto steamer me chi kosue kama na mtosi na me 2 plate so na ja me de besi ho wudi kosue nyina na wo je ho ya no kan say wudi kosue nyina na wo je ho sese no masi a chi kosue na ya bread no krampo di ama oni de enti si ya na me chi kosue de na me sen an enti wudi kosue no wie na yi na ase ye no afufuo na me se krachi fufuo no mi ni wan cedi odi kosua ni wie ye no ana se ade akia mo no afufuo dan fu kosua na ase na bibie ni ho biem na ase mi afufuo na se fufuo ni wan cedi kra me de be no to ni me kan ana me sese me wa ma miska wan cedi kra ni ho because na banche nkwana na ho na me yese me ni mankini ni kwa kotobo de ana me ya na uma me 10 cedis 10 samle sun to si kura ba ko ona jesa ni sika ina 10 ba ko peye ba ko kura ye se 2 cedis ya sei na me ko to tomatoes 5 cedis ana me to enyadoa na jam wo adua ye keka yi bi ho na me fo abi ka ho na me de nkatie kakra ka ho me de ye nkwa na jam de prekese bi tum ye nkwa kama fufu wudi fufu no ish we de memos Canada ye why ye still na de chef fridge he said o si bon kwa idie me si fufu no kura me wie ne banche ne nyenti me yi fufu ntoa me ni besi won me said da musta so ne komode mpa me ma wudi aduane ni nyina en upasa nkwa no kura ne nam no nkwa ya metima je paso jese me nam no kura me twitwa de ye nkwa no adwene no kura ba akokura sam kasa me to metima 250 cedis wa we ni nyina eti na pese ka wona mse ma mintimi ma wo menhwe ma wo nko wonni sa nkwa we senya na ja me se bi ma na wudie na pagya de aka na mdi si wa di wa me afede edura nwumre no sen ese kom sa de menyeti na mse krache minni bibia na nya na na se no ba didie na enya na wo miracle ho na mse miracle na mo ho mi fa mi bibia so na menyet na mse menye na ne obaile bi no ho ko fa bi na mse mi fansi jaso ba this Sompa de mi ko ja ho ko ye dua na afina me se kwa hyehyɛ eja ho kwa ye wodi mojaduro ba ya na nti mi ko ja ho wo hwehwe ne ba gim se mojaduro njem enti manfi no na wo eti sa wodi fufuo no wie na me de me fon ma wo se fon pese me de me chip etoso na fon no ekuta an na fon no ye mo no fon no ye mo na fe ne di free abrochira bremi na fon no so baaye no na me pese me nya ne cover na me nya metimi di bakuroma na me nya ka na me se me nya cover me nyusu enti me be chini anti dana me be nya cover na me to protector na me de tare so enti me ye na me se yi me chip we ne fa etu mam
etu ye ya na lock bi da so ne ntimi me phone kra me hu ba bia ne ebie so wo ya na lock bi aba beto so ne ntimi je na ayo se ne sa na je me ma wo fa phone ne nko na wo mu nhwe wo mu nyi lock ne free so ne fa bre me na me si na me de phone ma wo na eno sa branda na wo da ho na ade chi nti wo kono na ade phone ko so kwa yi lock no di aba se phone no ene na me phone no beba ene se msika no so beba phone me nyusu da me phone ne kuta me asai na me de kuta me nya me de na me su na ono wo ba phone be na ni kura no wo kuta yam phone tan ene so yusu de no oba pa sanu wate sanu senena phone no ba beba enti wo koye no ana oye ne sa wo ko be sendi miska etimi na mfro se usu be sendi miska ram de no afufuo dia ma miska no wasi na me sendu se na me mini mu boto nti wan kasa de wo de be sendi mi wo de ne echina se afi ne sika no ba beba afi na mini kapre bia ste bia ni me ho enti MTN fo ho kra na me bolo sika 100 me didi afi na me wu mi yim chese mi yim eti sesia no se ye nkonta usika ojesu ode so TV ni so no wanfa ama me ena wo phone so mu no akodi ni ho phone so mu no akodi ni ho eti oje phone no besi ne phone kra wo oje phone no ko ye di sei oje phone ekoye no me fa ne say 3 months mu ni eti abrante wuji di so betumi aware waboa wa abrabom se no ntina me fitiase ni nyina me wo frefre me nyam ka kire ni se because me the way me sitting me no me nya basa obanti sesia no pese me ya dia be ko fo me pesu be ma bi be ha me ye good me pese se nipa no woni bi kura mpona sam sole once na me wa even asumdue peace eno ana ye hwehwe me peska se ebia obi a wabɔ bro woni sika woni fie enti wo kura wo frɛfrɛ mu so wasi wo fie na wie me mtu ba me hokora ka kyerɛ me se wo mintu nkwatena fira me se krache me to me temi ni pasa no timi bo boska din kyerɛ wo boska din wo ka kyerɛ me se na baby o ye se kreska wo so me de man kura 1.5 billion na se so mo de mano wo mamma na ka mo tie rubber crazy ho na mka kyen so wo ntwan kyerɛ me adata no ka kyerɛ me se fun ne kuta no na me the we was sika kanen se nti na ma misro no na obubo sika kase di nti da oba ye na wo ba wo freye ni ba ye na wo ba me ho na me ne ni kaska so wo se scan dem kanum na ye ayi wo se 70 million on crowd one kan new currency one kan bia 7,000 cross 70 million na me 70 million da wo ka mu na mi jisika enti usu ni 1000 na me de mu ye yie no enti afi no mo na me so mo ye yie mo bu akonta na me ja wo mo ho ba ye enti no afi na akonta no mo behwe no mam krachi de we usika won se ko ya za me de mintimi ne wunye mintimi ne wonante because me the way me sitting me very good me nam ho no se unipa wo ne me betena wantumi ne me antena minim me very good enti me mpese obi be ha me mpe obi a okay kofi gina homa ne so ababa wo ni kofi no ogina homa so pani me mo adwo akwa ababa Asem Mpe Nipa dwumadie so nana me jo so a empom te say na me adi mo nana na ababa wa ye fa no Julie uni no Julie wona ne ntam ate say oh nana me de Julie de me ne ntam ni boni bia odi e no Julie me ge no oge no wona ne try ya di mfie say oh Julie de me ne ni na wo atonsu kra da wona na wo he atonsu me pa shon se die be na asie oh fa yam fa ne se amitiem kakra ya ena mi tu kwa da pra majuma me ye nti fa ko onu anu majuma me ya me nti fa ko nti nya kwa mbone so se bia bituma zini kwa mbone bia so se bia me mpena asem
o tu kwan oba nyina me a no me friend say wo mbra ye nyina ye tie sompa nti boni bia he de ni akire say metuma sisi ni say ebia me ni sinu kwan boni bia so bo no ankasa so ni say me ankasa no me nte faako nti ebia hu wo hu ne say ebia me nte faako no wo hu ni ntina ebia odwa adwene bi say bia say ti me nim boni bia my sister Julia odi ma ba ho hu boni bia wa ye o me nim boni a me ma ye no se Julia Samuel wa kan nyina ne say one ni sign ne tena ye sika ade ama no kra enuru 100 cedis enu ache no waje no sika 400 say wo de soso akoto TV ama no sika ama TV ama enu ache ne fun afira abrochire eba ababa beduro no waye na adwene say ukakobie lock no wape ehon cover na wono so ayusuo no oje fun no ebesi ne adenti na so yesa nane yamse eno nye problem bia wo me kamni ni mi no ntem entiasie ye adwuma ana me mfa ne se ya simbia na mempena menene ntena mituma yesa na made no so ana wono so no enkoma bebre ana nipa unni nipa ni a untimi nipa ni sa nkomo no ntika nene obi humi another children will be humia what do you sound common and the miname mina grevia and touch this obit my ideas we parent say ni sika na de koto TV no adentina TV no wa show ba board no ava TV na me bodemo men ka say men fa manu so unim say ukope no efie miensa wante ase ama ekwa bi so no opese hu ne hunti no na wo dada no aso beto TV ama no beto TV ama no na wo ne maame ho wa frefre no ama na ba unim so aye nfom so wa ha oba no wa ene no kre waji atum so wa ha no ma ha no adenti na wakofo oba wo se won ha no wo ye adwuma one na di komo bebere adenti na wo manisika fufu a wawa asiu ho seven producer upe fufuo sam apatu pro wodi mako fufuo wo wosi ho kura unkodi adentia unim so ba ono aduane si ho na se wani a wa ha no fufuo so kura untuaka entifu aduane kura de so ye aduane si mu no mama ma gi aduane no kura na ke hende nye problem say obeka mo asem eno no medical na tra ho aka mo asem dada se evia me ya de si ntina bia mantimi ama Sompa FM na wantumi ama aduane no ya utua ho ka me fa cho debi kosua wo chie nyina ehon gas watuya ka ana mitio hinwa ani sabre fun a osi adi fra broche bre na kobie loko aba no fun no we oha adenti na waje oba fun kumasi kroma ya na yewo se wu kwa kobie loko aba na wo de fun no koba e bosome miensani wonko oba ne nchen sesi a wonya sure se ade bia na wo pa hwe oba ne hunti na wadi na chimfie miensa na ni nwama aka bia ma wa uhu di obehu unya di obedi afiri mu nti no waja oba na chidie onya sure se santi na wo de ko oba no na debi enyo oba na nye bibia bi pa afiri ni nchenti ana se ni hu na me pa hu nti na ma me ye ye nyina ye tie sompa ni msaki anyoju oba na koma oba no ko betumi abodu ya obodu ebenya ni kosu agina akura no jikosu ya no hama me fanchira abrante no jikosu ya mame ababa ni kosu ya enie ababa wani kosu ya wadi be ko bodu ya no anopa ya ni di nkomo no wo se nano ne tachiman okay ebrumem akwo akokun unyame ene nipa bia okosia ne ho eno so obede ha pani me pasa me ne obeko me ne obekasa akọ akire nyame ya drum ochina me ehu osompa ha ekwa bisu nsa baba wa no abu ni kwasea ana me se baja me ne kasa me kasa no baja no
enese na unya no a wagini sika so koto TV amano wakodi sika yi eduru baabi no so ne phone wagye bosome miensani yakoka so utu kwan na se wo mpena na se wo ofre no ofre wo na womfa sika so ema no nto aduane ni a ekwa bi so no na we papa no wako nana mi dina so asem na mebusa no ya no eye papa wo ba uni na di ni ye mini na di ni woni na di ni ye dabi onya so se wo pen no ne na danti na wo yes ade no dabi no na nyese me pen na danti na me yes pani se on se awia no production team no omo send you picture and omo ye voice kan ho o se free ho na wo frefre anso ababa wa no frɛ wa na wo mfa ekina emo no nwotwe anopa kedegedegede tututututu na wo adwuma ma anya sa yame ya doma yiri free so ochina ya de picture beto so wasisi ababa wa no omna samwa for sure on se ya bese yenwan mema no dan ye pese kan nyina ne se for sure omonya very careful hwe baba wa no kosu ani ai ni kosu ani ni kosu ya no mpajo mo mehwe ni kosu ya wezu kwa da sante de te be fantem we asante de nti kwaku unim ansa na bebe mu no ye hwa de bi wa ma me kuro be na akọ so ka se okukuma brante no kama wa otie ye ntie o ehe na akọ ye no bi a me kọ ye ne de me kọ enkransan kuro ni bi so nti me koduru ho no me koduru me ko hunu panyefo ni bi mo mbusa me bo me kuro nyina no mso we de eye yi brand ma because asem no hye anka me abodam eti anopana me ni omudi nkomo no mu ho na omunya start adwuma enti kono omba start adwuma be se 12 enti be 11 mu ho no mu ha me ho na ka bi be si ho nipa kro ni de obi mu ne bai ti nipa kro no bai no hu me ni onime ena obi sa me se na haso e na msu me ba be ye ma ade ena obi sa me se haso e na msu me ba be ye ma ade no was ade be na be na mso ye mia ma yi bi na mba be no so de bi de we awusiti a wo ye Kristo ni de besro ti nipa ni ne tu mi fusa e ma mi gyan kante sa enkanye ne sek ma ba betena no kame na bo pampers na kwada kwa siebu a wabu mi because one see the crowd wabanti abranti no friend Mr. Habo so men so wo di bra masi dan me yi ba kwa ma ama watenam betena mi fie chese friend one see the crowd ya wa be for tari nyina to man bintu aduani ni mesoro na mechiri me yefuru mu kom na ka cheme se wone metene se ete kafra aya die ne chese wone menete wo enti ekwa bi so no ono daaye no enhaw me se ni one see the crowd man bi da menese ono da ye no enhaw ayam ja bebrebe ono da bebiri kakra doso nipa twan ebeduru be se 4 de bedu okay kambo mu a okay kambo ma be 7 7 de se wan hwe to so ebedu konongo enso so omuno yenko enso our first show tiawa dem pese me kache enwa o se fa ni sei Kofi abrante Kofi Kofi adu awurade nyankopon yes awo kira me Kofi adu ye ka sembe chew ye ne wo no ma bebre timi ye wa o kira sa abrante wampie mu ha maame ye ne ba ko jawo amaduane wabo ye nyina mema ni bihwe eduru mebi o ha mema no mesrew enano na me ka sa asemu se yen ye kopɛ oba yen kan kore tie mama me say minim do betima ye na de ha dwe pa ne se hwe na ma wo request e unko de wram from one me wram nam ne boarding wonim wram nam ne boarding wo krai mu ana unko anso adwane a opeka nko fufuo no enya ma ne so o ewram wana odi awaka ha Kofi adu uwai hwe ofasuo and then I make us as a moy. And my no my friend that you so much see a papa. Go back boys could tiko. I've been in a May. And in a day, no go so much see a papa. Come on, I'm warriors. And my
Hatria ye chio baby pa ubekwa wadwane fry wa bre anwa ye nya ne abre gusu bre so na kofie duwe nya oba sei wo ba ya tra on fie bebre ade ye ma ye wo wiase se wo hwe ne ho so ye ampa wo ba oba wa ibi woni mu se wo du age bi na se ne age no sebi wo nyini a na oba ma bia ba na kono so ede o pebi oba wa kata ne ho asie na fidie be yiwa e be yiwu e wo kwa be so 8 years afidie be yiwa be yiwu kofie duwe ko bia ne tampron abu ne tu agum ma me pa so ya de so wa ya de ma me no di kobo en kwasi afa no wafa wo ana wa ire to bari ye de kokko pani esiku ebebu wei kofie du wo be obande ukora ade ekuta ni e ka pa we asanti kosua we ya bede ba ku wom kosua se wodi ye obede ne wa konkode duwe bede beka mami kofie du se wu tie mi aka ho wachira ye beba ukura na se obaka ayi hu na mo papa wachira mami asem wenyama ne kada meka hwe ye firi ha no obi obefro no be no se good samaritan na jamanica Ghana yasoso meba mami we kom yasoso no mabi so na jamanica wo bai na sem ba ku bi okaye me ya wo se fufu kwadu mebi abanche ne nye onu kura woni bi ne de asu wani na benan di wi asem pam ba ku kwa wo se wo jebu nyame ampata ka wi ni nyina wo bodam ye tete ayedan mami ba fa biama kwaku na so ba bone wa oncha wa wade so tuba njonuye otuba njonuya wonya adwene so obeche asem abranti wo kan nyina no ma se oboa okuta na dwehwe mami ukura nyame na aboa nkotamo menan ananoma bi ewo wo dem wo se bia ka obra noma bi sombu bia ko besesa koton me na meka cho ko fie do e kronfo meka the brain akoye o de ofoso no wo ye kronfo se na mo ya na mo sa adwuma no ana ba bia nse mu akodu no se be brain mo hwehwe kronfo vidie mo hwehwe kronfo ko fie do hwehwe kronfo vidie na so be se nse mo ni ti de che de nyo ye nyina na te sa ye tuo ye tuo baby papa tamane o wiase no nanso ye nya ne sei ewrem nam wo ba wrem na so faka ko baby na do obai wo twen wo twa prekese se prekese ya ototon aba wo toton wo twi bi kwa so ne gum wo bo so aba na nkruma twatia woni maduane ye na wo hwe wo se wo de kakadro no kwa bo ase na etufa kofie de no kwa wa medi eno de nko ehye fridge mu twan wa wo de o tese wo de oba wiase opefufuo na opefufuo wo de ompen kwanfo esa patu pro di maku no ai ompen kwanfo kofie du na kede be biem na pe o wiase wo bai wonya oba e de be sister otoyi sebi oja otia wo hwe ne lecture si form a wonya oba afun oba kokko sese wo bi bonus na original Nigeria mu omo bo mo nsa no omo pe bi omo nya bi sho eno ma bi sei e na se obi chance no mami wo be soro be mami e ma wo nsu mu abam e wo kwan bi so metimbema obia ensi wada na me pese obe pie no wase no ye ma me nkotorete ma efie wura kura hu no da no wo mo twetwe matare no wo mo nyina no wo sire afia wo se afedi odi biaba awodi biaba ana se taro boni mu no ne na mfie so pese obi na kwa ku nkonte se chefo kwa jevesa me pese obe pie se be ya oni ni bese ona se wa ma bie ma obi hu no se biaba ai na akoya asem foforo so wo so fi kuro ba so settlement ya so de ya ni ohini kwa soko ohini ni fa ba bi fi soko to de ya kan na say ye hu wom sha ya ahwe kwa ohini ni nwa ana attachment ya ana ne fa ba bi fi soko and do ohini ni ba bia obi am cha me nwa ba so mame kan akoma to yem de ye nyina no ye mu abam abrantian one mobile phone entempa oba na hwan dada obeto mo no wo de tie obeto mo no de to so TV no se nya nto anya ndua se sika no ya nye mo ya nye enti ha e kana wo boy no nkwaduane a wadi nyina maame aduane a wadi nyina maame nka sam kiro ni nyina ebe sese obetua ofosu adwo baje watrema ye nka ne bebre se wono anka se opani wo dia opamo nsia konko se opese ye trase na sembia no e desi kan de dwede anu na ka dia wo mena ne ne ntrase okay program na that's all bra mi nwa ba dia ne hana
Nasem kama wakata ni makosia kura ni yehu so ne kuta kosia bla eni me bi wo no ma ya mu nyem ma yem fropo down esa ye hitness no ya na ma ye no amanfo kasa se softness because the way abranti we die no 7 producer wo je hono ma so bunto pe na kunu we adwombo no ntirim we criminal Gaddafi mfa we ntra ni memu bra Gaddafi Muhammad Gaddafi sakwa wo ya kofi baboni over ntani mem because we musuoni we ya te abo bi efra te wo twem ko na nkuna no kankan sa brante kofi kofi baboni ate se betwim aye na te because ade ebon bi atwim o ka bola ye ntase o ka de bola eti efra te na ka okura kusora ka kasa wa bla wanim wo so ni fefefe se ye asem ye nka wo ne kuta kusia no the skitide bra gewe wo bokro no wo mo kontia hwe adwane a ma me wo ya ye no ho metu yi me kokko dofuo e kire mra efuo oh dabi kwamna hwodi diam dabi hwodi diam e kire me hwodi diam Mama se futu ye etu eje sanko otrim bra na hwodi diam ye okay we dey wakasa mate okay wakasa mate na bra kofi babone au babone ye kasim billahi Allah wahid soba huwa mafiji wala yalla yebwa huwa ta huwa kasel mood kasim billahi etamud bukul echese mediatri ama maami akobodua no ai munse midin bikonye nipa na frame nyame na frame obi ntimi fra nyame na frame si mediatri ye kura de asem wo ye mfa ye cheche be bukokobodua no okay mi ya me bokad no bikoyi 10 million makatum da kodi wochi ye bobodua no kwabra wani abra si bobodua no akobwe podie seven brother nyempa ni fona tumfu a ko ya ponche pa mo ponche a na pompembon me meka ho sa dabi wo fancy ukoyi 10 million ye wa die jam ya kobodua no bra boni kun boy for kwamna ye so fo ni wo oh mpiemfi wa no oh dabi enka ya mami kama sem mami kama sem oh dabi ma wo sa okay abrewati sima mienu ne yemfa free afrefo eye kwabena yenku yenim ye bre no yenkrokro ade no yenko of us Obama erade enemle mo pa se bema ne wo tena na ne kapleba enne mama me di wa na bema na nyambia no ye bema beya lela me ka se ehwe en confirm pa ne chicken wings pa ene tilapia pa ne banku pa ye we no ho ya na maybe sacrifice ya na enkofo bi memma no binum a wonom so etie ye no ma take advantage e wo nipa ne weakness and asa ne weakness so na wo de ye ne niam bi a ensemfra we gina ya na kwansi amamanfo binum no ya no na sama so bu sedjuma mpomo sedjuma na ya ma no so mo na mo ni na ho be ma de kede cho be ma ti ase wo sise be ma e pe wo ba fa na se wo pe na ye ne nyedo a wo betimi adi na chimfinhie du ni wabetimi atususu wa no de baba yoda kope hunhu wi a asa we just want to susu we bedi wa bema me ka se wo ma ne bre so di na chi a e bia na nya dopa bi no de do no na wo je me fo kwaye unlocking bre me a what am for ne ko 3 weeks ni me fra wa wo fa waje me 400 cedis dia fama dia mama na say you go to TV wo so wo go to TV anya bia so me nsima so go to TV na also go to TV mama this me sa so as be ma yo na wo ye no eno ne dia wo he wo ye be ma ya no wasi ubo wo ya dia ye ne memem na se dia o si ko butu oba yiso a wo ya o mema sama akoma ko anso e ya sam kito ka fra wa bla wate na wo anyi kapleba be ma ne hu ani hu ne hu ani wu papa wati mi akwa butu oba so eyi usisi musrade anyina agu na ya ase wo wie ye kapleba na wo wie mi nemti wanu milo wa wi kosua wa we pa no wo wie kom de message bufuo wo di bufuo wie anyimre message no mti na adai o bonko o so obedi ampesi o obedi o ko edidi o be ma no wa ko bla bo bi opa bia wa ko bla bo we bedi wa
Bema Saloma ya osai bedi wa. Hey! Na say na unu amema no nyina ya say game mu binum ko benya ye doa. Hwe. Won wonya no ntua baba no onyi sika wanya onko boni dua. Opekora so a so fa wonyim. Onko boni dua. Me pa say na wo mpe bema na say wo mpe oba. Enyi gini ni. Kacha se bia mbesa me no dada bia me ka se e ma ye time ne kona so no ye wo obi wo ho ani sex mate. Ma menya wo sex mate ana se me pesa wo ye me sex mate. E bra so pesa me no ko hia me no ko hia metua wo ka ko baby me ni responsibility bia ma me wo kura mpa number. Eno no wo ho ka kire ma no bi no obi wo so a wo sai pepa no so obe ya sa de no. Na de me pel me do. Ni nyina mo nyodo pa bedi wa be sha me nchen na bebu mi tugum bebu ma ya sigum wo wi asa abo me na me ko sha kitchen na ja ni ntutu a fa me ni wo na fa me nsa ho na ja sha me nsa no wo wi asa bedi wo wi amasa di we wo wi amasa na dai o ponko. Okay, so ya pese na me ya ma ochina omla so won kana yo say here womla because all community ten ye no wo ohye he ya kira ye nti onya no womla kede bonyumbi wose mansa ibedie sa anwum no anwumiri ama me bra akokakra ibedie sa na ye no ye kan kire abranti Kofi Adu se ochina ye twa no me pese metoto mu atuo bia echina ye twa no 0551 0551 931 0548 931 ochina ye beto aso enti no ye hwese ye befa afre be mienu miensa bi na ya hwa ade na echina ye hello Obey yey ye breno ko ko fa sin Nigeria ni masanso sumo kofi ejuma pa na branch association zama oba coming here near the prayer in your sofa ya blue it be ha e kwasafo eno to be the good we na ba na ko be trend sibi na wa ba won sedu na minim na me branch no so be ejuma pe na okay ochire beto aso ti tot ni ekono hello baby afrefre udin for me Emilia ma Emilia yakuyanim we pacho mi ni abaro for fa no honche no kra won ko boni dua no odiasi oso mo dua hello udin baby afrefre oh me de Mubarak no frefu pisia Mubarak etie o mpefo munya pada munya kwa yango ponsu kumu kwem amen mu pakintin na muntin panje juma pa mu no ni temo defense possible by India mutati mtuga and then the first time I'm not fresh up program okay okay Zama dia wa upo ba chente upo so a kana madam ana ya teta yo be ya no ya ko me so bu bulu ka ya o be kese ni ati ba min ka san ku ci ndam ba ti pe sa bo na ye tie Sompa ala pai yanko ponso ntumu ku ele ti aka okay hello Obey yey Oba maju so Oba we de wa fa duwa de ya Robert yanko ni Robert ye breno ai bota te tu de tira no pe okay Oba o se mi be me ya ba ya o de na jina ba e da o de na jina ba ye ma fa na jina kwata wa ta se because Ghana no ka se o de ba bu ni ye juma o be che e mi ni ba no o ko che du o frame me de bla no mo snap o me de ba kan wa ma no bi mi o so idea no e da fa so aye na e ba no ya tena so pa that's it okay hello baby afrefre udin abati me free da ba ni site yentie o me ba so pa no anya de oh abati anya de kura ni me se pa site ombla na mu ka bibia anya sa ni sa insini e la den kamo okay hello hello baby afrefre udin taw
Wallahi womboni dia no nkuno. Womboni dia no nkuno. Hello. Baby afre din. You mean you my pontin. Yetio. Be ma we fun pa wan ka so pa ma awon mompo. Fufu na opo. Hello. Baby afre din. Hello. Yetio. Yo, me dia se be ma no omoni dia. Hello. Ma wo money dia onya ne dai. Mama money dia na onye omo nka asara no na ofa sika na won ho na sama no. Okay, what you say tentem dia. Hello. Hello, Peter Maje. Maje so Peter. We ma me wo ko dia na mo tele wo say we tele dia me ya lisa. Me kwa me yam ye tibi takaka duro. We do ka onye lisa ma me mete. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Efem na say me ka say free nkutu so Akwadencha West. Yentio. Onam ka say free. Na be ma di do ye penche. Je say you. Me e kam nkumoko na nga sister nkwa ho boni bia kura ekuno. Oh, akwa be wuntem. Hello. Hello. Udi baby afrefre. I'm this one. Yentio. Hello. Yentio that's more. Yeah, I'm going to see whatever no obama. Okay. Aha, ene edi ofre nu nyina ebesie ene ochena ye beto aso abrante no ebeba. Me sister ne bra ho ode ne sesi ne na bodwe sesa nsa. Sompa FM. Asem kafra wate. Nyame ne ye bibia kafra. Abrotia. Kobi say unewura ho papa and sister kafra pa why. Mohammed Farouk say sister ono so oma kafra ene yakọ shedin we obi bia won so che said obi bia Philomena say wa boache say ye boy adwumaso ye nkoso Rosemary so ede ne dia boss I can relate pa obi dum bia na ampon say ya asemu e na be ma wo kan say sanso na brother Michael Hubert ono so ede we say every UK see a year adwumaso for so no apamfo nyakopon ehra ye nyina piaga sa Asem Mpe Nipa Nipa na epe ne ho asem na Prisia Sari was mrantie hene baby o bia no o sere twetwetwe say you mono ne osofo da so a wo mo ekontokwa ya asem na yenko apobisa Richard ono so esere e wa hasenom yenfa ensi asenom na yenka cho se wo haw amane kwada na kwase ebo obi di bu bia no ya Asem Mpe Nipa dwumadie so nko a na ye betimi abo akonu ya sanyina so ama won so wakoma atimi ato yema no 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0452 0945 93 0552 0945 93 mu bia obefre bia no ye beje wo so na watimi so aka wasem e de acha ye sorry so ye for happy glorious and blessed birthday enkoma will Martina Gabi 1 we Martina Gabi 1 Mr. Gabi ne hokeni enono o UK approach memo on fire dwumadi ani agwa professional nurse e wo UK we Martina na ye wa wodent no Mr. Gabi say o mawo edapa nyankopon koso anhira na o mo ho ban o fa nko e fa mra somdwem wo se wodo papa ye nyame pa e no was ready amon kwatenti ahoden ene apomodin wom enye wo chefente no me so me ka ho bia ta kire se yesre nyankopon enkwatenti ne nhira e na ede ma wo happy birthday to you sister Tina narrator entry board siakon enso ye chekire ni e wo oboase ene na wo dama pk ene abusua nyina ese ma happy birthday nyankopon enko so ensure na won to won kwanem emfa emaye sanso so na eye ni Joshua so ene na woda nyamepa na yesre dia ma nyankopon koso a na onto nwosrem onfo mfra domo enko adomo ye chia ye tiefo ene ya hwefo nyankopon ye adomo a wo china da ye besa to asofo so bema yemfa chia kase ema mame ya oyobatan kase ese ene Kate Buadi Agyeman Mampoten Government Hospital ya chia no pi na ya chia ye tiefo nyina efrise
omuni ho a yeni ho na yachia okay my bosom friend Eben yachia papa na yachia na na fusu sapon wona itwafo hene mampon traditional cancer wona na yire emfa dwumadie wi eni agrokra master boot ono na o design me ohuntamata de bia shamia ne nsa no efeye papa enya asem ketwa obi bia woboa akwani asa so ema dwumadie wi awie peye ye danasi pi Osei Aboagye me ne mapamfo yakra